E te whataro whatu ia le tautua ma le au nanga si whonga o tai a fou, i le nei vaenga o le aso lulu, o le aso, it's a Wednesday of the week. Ia te tununga o le whiua maua le nei lau ma nei a vanoa le lei, ia e pa'aua we fo ia le tātou tautua ma le au nanga. Okay. Ua mawai atu ia le aso fua ma le aso lua o le nei vai aso, ia le ua tātou le o ngā tutonu o le vai aso. Aso sifu marfitu. Ia o nono winga su marfitu, ia o toe valu aso o no tātou tau nuurola ia le kirisimasi. O le kirisimasi o le pa'u le aso tofi, o le vai aso lea. Nono winga o le aso tofi a mātou le aso whareile le nā ia Samoa. Ia manisi vaenga o le lalolangi. Au tae au lava au le stofi ai o le vai aso fou e pa'u iai ia le kirisimasi ia mātou nono winga mai le toe valu aso. Ia ae le ua tātou le aso fia sufitu. Le sutolu sufa aso ia ona mai arole i o le nei tausanga. O te whataro whatu i lau fita whafonga sa mopo fia lava le mai panoa o le nei lalolangi o lo e tāpo iai whaiva. Ia po e ngalua le temi nei, ia po e marolo po fia lava le mea o le nei lalolangi o lo e au mauma nopia iai. Ia e whataro whatu ia le tautua ma o nanga lau si whonga o le tae o fou. Ia te oe Samoa e a fua mai lava i maunga te tele se ia pa ia maunga iti. Ia maia o loutu o na masani tu le epa whaftai li o sua. E tautueina fo i loutu pa ia ma loutu mamanu. I le nei vaenga o le fiafi ina ua o mai fo i le po i sa ia i mātou. I le nei tū lalolangi o le fiafi. Lea e ua vave na po i sa ia le nei tū lalolangi ina ua suia fo i le tau. Le ngata ina ua vave o na mai le marulu. Ia ua mata fo ina mātou le vaitau o le vave na o mai le po i sa ia e li teiteni. E lo ua whasi umi na o mai le po i sa. Ia lefta vai zup tatu teni. O lefa to a tia le titi ale a fo le lima. I le fiafi. Au le ua matua i po i sa lava. Ia le nei tū lalolangi o lo mātou o iai. Ie o vai o au savali whawhetai awina mai. Ua mali e le tala ina, roa lofa e o lai. Ia whasanga tonu ina. Loto umaya Yesu, le ua whai le sauninga, e mauai le file mu, whawhetai lo lava poto, ua tala ina mai. Ia tutumu ai o loto, ia tau fitonu ai, ia whasanga tonu ina. Loto umaya Yesu, le ua whai le sauninga, e mauai le file mu. Io e o sa vali e o mai le lalolangi i le tangata malana e whai. E whaatonu fo lau lo mātou ola e lau sa vali. E taitai
i so se mangala e te whatonu folau la mātou sa valinga. Mai ai le amatanga o le tausanga le ua mātou o iai le whaiwinga. A o lau sa vali lea na taita iai lo mātou o. Mai ai le amatanga o le nei tausanga si o mātou o lia manuia le nei tūla le fiafi. Ma o le tatalo whaafetai i lo walofa, i lau puipuinga, o lau leoleonga, o lau taitainga, i lo mātou ola. Au lia manuia ia le nei tu ai tūla o le aso lulu, o le o ngātu tonu le mu o le vai aso. Fia ngai fi au mga duenga, wa o ngā whanau, ia o mātou maua fui le nei tūla fiafi ina umu. Mau atu ma ngoto atu le la. Ia ai o mai le pōngi sai le nei tūla o langi o lo mātou iai, whaafetai i lo walofa. Whaafetai sili ta mai o le tōngi o la pa ia, o le taulanga e tasi ai afe na e saunia ia whaima whaolatanga ia i mātou ma le lalolangi atoa whaafetai tele i lea lofa ma leanga le lei. Ia pala au doa ngā pa ia fio mai e tautua lua, tautua ma au unanga, whaanganganaina, ia ma mai le whaapale pale, ia ese le vavioleita ma le ioe. Ia a mai pea e lau fiore toa file mu, mātou te ngā lue ai, ia e longo pui e li i o mātou tangata, o mātou iso se tafo le nei lano langi, tātou malau fiore nei aso, i watu ia ngā luenga ma tiu te mawhaiva le nei po ina ua o fo i temi whaturanga ina e marolo ai, ia li ia lau fio i meo mwhai na mātou whaia mwhatau nuina. O le tatalo ta mai, whamangalo i mātou umalama. Leo mātou se maleanga i le sofa o e suro mātou li matwhao. O le mwal awai. Amen. Ia, manatu e toe momoli atu le nganga whaftai sa mo ele nei vaenga o le aso, o le ua te afo le lima, io e fasfulu to rusfulu minute tali tu lai ono, afo le ono, ia e taunu mai eili tatu paanga masani, ia e afana o sfulu ma le lua, i tonu o le aio Brisbane i Australia, ia o le tatu o fo i matatu paanga, ia le susunga ia tau ili, pei, chef tau ili, ia o whaturanga ina ia so lulu tai tasi, ia po aso tofi na whiangai ma ina fui tūrangi o lo o tō au maumana na fuai. Ia, ia li tatu nunga e le tu e tau whailoina le nei vai tau ma nei io e vai taimi o Kerisimasi, e tape nai tatu mo le whaiwina o le tausanga. Ia o te tatonu foi, ia ua whatumulia tutonu tō maota malawa. I ele ngata o le teu wina o fafo, tutonu, o la au Kerisimasi ma o le whanau, ia o te tatonu foi ua whaita wina le tele ma tele o me alofa. I lalo, ia po le tau te whangina o fua o le la au. Wai le ia se ainga e whaia se la au Kerisimasi. E au noa mani ona fua, e se a mai fua fui e meo la mea la poto, ma mea fui e ila e te wale la au. Ia e tau te vai fui e tau e ma meo Christmas cards. Ia o mea o isi o pei o lea o tatu le vai tau o meo o mea ta alo tamiti. A o tamiti foi la. Uola tu faturanga ina le meo le mea ta alo. Ma le mea e te vine, ia, e o e tamaiti la i tiso leo.
o piu mana o e fai mea lo fai mo meu iPads io mo meu io tu nga me fa pena wa le fu ta tiro te mon mawina fu ia ta ita grandchildren very young au ata mamai ile fatino ina o electronics ngai o le iPad o le iPod o le alava tu inga iPhone ia o mo meu tablets o ka u mea ata mamai ita mai tila ti ma u fa solo fo ina leo to mana na fo ia silo o pepera ti fo ia mana i mo choice au tupu langa le o te mini yo pia o manatu to inga mena eleni meta mo fie o le pe ua vave le meo le o le loa ta mai tila ti ta alo i mea o whanga ia o fu telefoni pe tau te whetanga o fitu i tatu telefoni si te mia tatu young, very young pe a whetanga isi ta mai ti young grandchildren ia a whetanga isi mai ia na tu vai e to tiro tangata tu e telefoni e whata alo i ta mai titi ia mo swinga o le nei vai tau mana nei o langa o tatu o iai o ana nei na matua i whaatumulia ai ia o le mau ta filongia ia pe uma o vaitele na sa o ai sa whaatau nai ia le whaaloalonga o le peise o le a foi a le tu malo le ngata o le pale mene ia o sa mo ato pi o lena wala awina i le asona nafi o te lo ona tu atu sa wala awina i fo le tūlanga fo le leo le wala au lia tu si wala au lia pe tai ia toe a palava ia le fionga le li pale mia e toe wha manatu i le fono uso sa mo ana nafi eli tape ia e toe wala au lia wha pitoa o ana neila lenta tu muri mauina malava io e ua matua io o lava fa sopolia muri lau il fa alolonga io e fa sopolia i lato uma le foi lana fa no atu ia pe o le na te tatalo mai ia le fionga li pale mia ia ile no fo apule matumua nai vanga matai fo io le atu nu ura to se tau poina ia le moto samu te tero temi e a fo fai ai fa ia potonga ia mafontanga pela na lento te talo la ngale sa wa ia tu ia sa ia pulaunga o le atu ia lufi ia le moenga ia na ia tuisa mau mai la ia fa pena fo i pule ono se vai e sa wa ia tu asa no fono le ran te talo mai ia le fionga li pari e fa tari si apia se ia tu ia se ia tu le au mamalu le malo ia na toe sanga i fulo no winga ele uma fa lo longa ina o tatu na o fai lotu fai pe o le lotu fai na fai iai ia le te unga o tangata e a fua mai ai le au le malo o sui atofia sui fono io sai ai mali toa moli sai ai ia le tupua tamasese ia sai ai foi ia le papa ia le mai i le motu o salafai io pila na le na pa solo ia pena fai atu o ai lava le au le malo o ai le pale mia po ai lava ni sarka penita ai na fa mo lava le fai nga do nga le tu ore tasi le me ile leia ona va ai mata tuto ai tupulanga langa e foi isi to inga tangata piurong tam fai satia mele io
ia isi tu inga te whaalonga tu le tala noa pe ua tamu whai e satia le meo o le whaamua mua ina le au whai ngā luenga i so se mea a le atunu e whai. Le fuilana wa ai ana nei, le whaamua mua o le sa whaia le taitai o le sauninga. Mua fo i sau lunga i whaalolonga e kālesia, whaalolonga e kālesia taitasi. Pe o le whatoa whaasolo mai loa i le ao le malo, whaasolo mai loa i le fo i minista o le kapeneta, ao le malo, whaasolo mai sui ao, sau i kapeneta, whai o le te tele. Ia lenta tu whaalolo i tupe, lima afe, tolu afe. E pe o le numera le na tele ina launga tasia le to tele se i o lava i minista o lua afe. Whai o le tō wha oka ni ie. Le aise ie ama mai. O tō wha uma a i la tō e o fo i le ngata o minsta, o sui minsta o le tua ngai. E le foi lanta tō whanonga nei to e angina fo i le ngina fo i le whaaloalo fo i le tumalo o ngangai fo maunga. Tolu. I le taitai o le tua ngai. To telefoni si o le tua ngai sa o wa ai atu sa iai sita maitai o lea mai whale alupo. Ia sa iai fo i au tutu tasi. Ia sa iai nisi o le namlau ulu. Ia sa iai fo i deri o mau. Tangata uma. Tele lope ai sa whalau malava e o le tua ngai o le au tutu tasi. Ai o tele wa aila ta ilo ia o ne te u wata wa esa wa ia fia me ma au tele wa ia fia me langa le te mi fia wa ile camera ia o tele wa ia fia me pau tata tau yela wa ai muri o le fionga malu le au le malo io ina ua talata ina fa uma langa ile i o te sau mai la i no walu o te workout ia o te sau la halfway o te amalafo tele me o umana ia o pe te o mai o amata o na alu whaalolonga i ai fo i le tuangai o nga lana o loi te o tonu mai a pe lua nei whaalolonga ai whailor whaalolonga na ave i le taitai o le tuangai ia fa solo mai fula ia le au tele i maua mala isi vanga i lumatu ia ai pe o le tau whaamtatala mai na i la tau na matamatai ia ngala o le whapele iai ia le iai ia ele ia fifia me o nena fsisiri atu i tangata sen matu fale pena wa aila ia familia ili wa ia tula epa ili wa ia fia me ia aina u wharangolongoa lena ta ua uma i swafa lena ta ua uma swafa o i latu pe o le winga le nao le tala o le ua whaasopolia lava ia vaenga uma vaenga munimuli ia lena o ia malo malo whaftai le Pang muli ana ufa ua pe ua abe fatasi fa longa na abe lenga ole official fa msinonga abe fatasi na ole taita ia na fa msino sili ia pe na parna fa msino sili na fai ia lana sua lei e for misita ana abe na fa longa abe fatasi e ola to tufa itanga ngarugue o le official fono o le official parimia na matua i fatofusi e le ngata o le seleni ia ai wa ngai fo i le mio le palapala malo o pusa apa pisupo ia o i lunga tu le siva e vai sole e tai pofi ia sua tari sua o manufata ia o alanga povi ia pio to inga tu langa fa pena
ua matua i o lava ia tasile na me tatu te lo ai le fai mea ale te ta yo malo io o nai me iti tatu te lo ai se ta i manatu tele i ona tangata le ngata foi la le ta ia ia malona io a olona i tu malo ia se io tatu fa talia aua le te ena ia le fa lo na ave ia tu le pa mai fa longa ale fio anga o mai le tu malo ai ngai tai ile tu e tauna tia na mea o ian sauta mai lunga na ia te ena io ia se tatu fa longa la i le mele o te fai atu pe lua fe pala malo ma le tofa o kase na avea i fa longa le tu malo i le te o le tuangai ave fa longa le su te a fia umala io le ai sesi o le pale mene ele io o ia le fa soa a nga ia ne loia a nga ia ne fa tumtumunga o le ofisa sili o le ofisa pale mia o le ofisa sili o le ofisa fono fas io na matua i fa sopolia ato i le fa soa io ese le pe o le mesili na e mfentatu matawina a o lea lana pe o lea fai atu i ana nafi se tatu fa talitalia ia le toi ina le aua a fai foi lana te talia le fa alo ale pale mia ai na ia te ena le fa alo ale fonga fetalai o lona winga i le tatau lan talia lesi ai te ena lesi io a se tatu mataitu si o tatu va ai ia ni te ua toe ua come down le toina io ni te ua va tu toe talia nei a pe langa a ola fa pe fisili ta vola na fisilingia ia le mea lofa ale malo na o foi mai tuila matua le na o iai ia le pauasia na talavule le na utau fa rongo fo le prokalami ai le io esele ngali le msa nei ta o foi la fe me le io ia le popole na mea ele manatu e o atu ia ele fa pera no te en ai na o fa lo si va ngal ai ngore tai io ina sauta ma lo pi tala ata pi tala sua ai fa ma tala ata ma io ia si tatu fa tataria la pe te ena le lua fele ia ma ia tele le na la tuai ia ma le palpala malo ia na mori ai ia lana le fa longa ia ale fo i le aso nafi I mean nei le auli i se temi ana le auli ia le na e sa le ia le tala le ala o tatu va ai o fea la sa wai le li fo le o matu foi o vele ngole li le masina fai le interview tu le li o foi le ngole li le sata mo e mai o le palota o foi le siweli to man tu foi le siweli le na no fo mala lausa va i matitiva man tu fo le lato o foi le no avele lato meo le roadshow essa wisi ele fa matala fa mai o sa vai e matitiva ala sit melen to va ai na lila la se fainga sa vai ile na fai na lila ia ai mata dia o sa vai ato na o nga ngai ai le fa pe o nga ngai fo maunga ato fo na o nga ngai fo maunga tolua ia le te va ia tu o sto ina na sa tu to ia o pa o pe uma sau mai a opo o a opo o te tonu sa wore pa o te lola ina mai le
fale lima masa ese mai nai I a opo e sa wai le sofa pa o pe fa pe sa wa ia le lan tatou vaai I le faatinonga ele se itu malo tele ele itu malo o le fionga I le I palemia na matua I po le avo le tumu ma le to tele na ia ele lo pena ele feia fa per te mio o te mio I fo ile ngoa fia me ele ia se me fa pena fai ele feia fo ise me fa per ile te mi tu le pa nesse me fa pena fai e fia o tau sanga ia na ia ele io o a fai na fai ele io o tu nga o nga le na va ai ele sonne e pe o ata ia samo tatu te faita wina ai le tu nga tai se ne manatu se sifa pe o te selule le ai ele ole na io ao o fo ia na la tu pitola au te tele ile fengore Li pale dia era tu sa o ai o lea o te tala no ile taua o mo meo o lea foi o tanga mawinga characters o se tangata e fai ma se taitai o se atunu o ana mea fatino o le fatino ina o io e ato atoa e fa maria ina le loto e va ai le aise me fa le tonu e oso tangata I lana mata faioi e uma ona tu iai e on nei me uma io o te fifilanga e tau fa pea fo I la ia me tau tapenanga o mea e tapena uma maia I le me le ngata le me tu wale tangata o lana mata faioi a fa pea o e tu le me fa e uma le so tu na e te tatu te le fioso fai so pe o me va me matango fi a o mai fo I le fa tino ina o mea fai le malo to inga le ngale tasi ta te va ai ala to inga me o le well prepared io e le lei ta penanga e ta pena le lei e le oso solo ele io e tofu tangata malona tofinga male mata faioi wo uma o na tu le tangata male mata manga io wo uma o na tu mata manga iai ona tiute maona faiva a o foi la in structure le malo po le hierarchy o le malo I lona faatulanga ina e mautu e mausali io isia e fu mele to inga it is a talent ele mau e tangata uma io ele mau e tangata uma I tu inga mea ia o le fua tatau o le fua le lei o me e tusa ma le savalinga le falanta tu ba ai nei na a mata tapena mai ana na fina o mata tu pio tapena mai tapena e o mai lana nei ia fa pena au tu sila foi tato sa moa ile tapena ina o le vanga fa fai o avea nei mamalo e mai o io lava e o I le au fai launga e fa ia o mai ia I loa a fa pe o le tali malo ia tumua io ile ai ala se sui o pule o no so vale io I se fatau o le ase me fai e manino la o tumua e ta pena pe o le mal pe la ona nei o sa vai ile na malanga mai io o le tu malo le fionga le Li pale mia na malanga me sa vai I fatino me ia o ai lale na la tu fatino ina ia le tali atu ele fa pena tali wana I uma ai na tuua ia te ai ia tumua o tumua na la tu faia fa filo inga na la tu faia
tali ia le whaalolonga na ina ua uma i whaiwina le aso. So ele tupu isi ele whapena le tapenanga le tapipi ni tatu ai uma i le taimi na whewa ia i le meo le roadshow. Yoe. So le winga na le tala Samoa i mea tau whale au. O le tāua ia o le tapenanga mau tutu e mau sali le sila fia ma le loa e le tangata o lana mea o le awhai. A o le tūlanga fōle le ia te peila whanong fōla ia tule. Ai a tala no i me whapea. E whioso so whai ia lana vaenga. E le loa e le salite e le loa e lana e le HRPP. Le me tū wale tangata e mese me whaitele whapea. Ioe. Ia nta tu vai tia ngā le tumu ana leila. Ai na o a whaalolonga. E le aise vevesi. Ioe. E oso le tangata i le mea o uma on whaturanga ina. Pa i whaalolonga i le ofisa o whamsinonga, ofisa o le pāremia, ofisa o le fono. Na matua i o ma i ai le ngata o le tupe, pala malo, ai toi li liu ma ia le afo. Ele ita ia e fale ele tu malo, ma le fionga i le li pāremia. E vaenga whau whai. Pe yor vaenga whau whai ar whatutua i le tu samu utasi. Na taua lunga i ai. Ioe. I le lanta tu vai ki fia. Se lau mo meo palapala sa pusa apa. So if I'm Tampa, I'm enjoying being with my children here in Auckland. Oi, wo atu te malu i Auckland. Ioe. Ia ole na. Lea ua whaftai malo le so if I'm fata ia whaftai o na ua i o atu nisi o no winga te whaikirisi masi na i New Zealand. Ia alo fatu le tautua ia male au nanga na ua enjoy your time with your grandchildren. Yeah, and your children and the rest of your family. Alo fatu. Ia pe ole na. O le taua le nasa moa langa o neimia. E mo ia o mo meo whaalolonga. A o mo whale a onga. Le winga lo talo whale a onga. O le tape nanga. E o ilo ia. Lea i tutu mo le tamaitai. Mo tamaitai lo ia i tutu mo le mga whauwhai. Na pa iai whaalolonga. Ioe. Ai leni ta mai tupe sore na halu sore. Lima afe le aure malo. Tolu afe suiao. Pa solo e ministata i lua afe. E ka le sia tasita i lua afe ta i afe. Sore. Ai tasi se ie. E tu te apio i inda tu waina ave fo i le whaalo le ta lolo i tutuila. Tu ngā saisiana po ulai, pesila po te isi o le saisilena ave i tutuila. A o le tua ngā saisiana lenta tu wa i ai ma te tele o le me meo ie maturang whapena. Povi na ta i ai sua o le fo manufata na ta i sua anisi. Ioe. E se le mata ngofi e ui ino tele i mata o te saua halfway le i whamuemoi. A ua lava le na awhana o mata neia ia umaro o sa rofeta pokalami. Lava na matatoe whamadia ina e lota ita loto malata babai. Da te mata wina le lei ia le ngaso longa o le whamuemoi. Mori atu le ngang whaftai i le vaenga fo i le fionga le pale mia. Ainga sa mari toa, ainga sa tupua, ainga o mawaenga, paratoru sa ese, ia mari mamalu o le tumalo, o le ngangai fo maunga numer tolu, ia mari lato whamoi tele. Lo ai lo lato sa afi, ma le nganga fia. Ina ua whapaleina e sa moa, awe whaaloalo, i le
e fai mataʻitaʻi o le atu le fioga i le liʻi palemia ia lo latou sui toe leʻi mamā la o ana lei la foi manei ai o lata vaavaai o lata vaavaai na iai uma foʻi toʻatele o sui o le HRPP ai foʻi nai sui tutoʻatasi i toʻatele foʻi nisi e leʻi auai paua lana o tagata taʻilo a faapena vaai atu iai sesi faailoa mai o te leʻi vaai o te leʻi tau lau vaai i atu i le epa i leʻi tau lau vaai i afia me i leʻi tau lau vaai i le sui taʻitaʻi ia e moni sa o vaai ai a moni mau sa ae a faapena e vaai ana i sesi o le toʻatolu na fonotoe o te leʻi vaai sisi o le toʻatolu na ae na agina lava faaloaloga na ave i ai i leni tamaʻi faaloaloga na ave i le sui taʻitaʻi o le HRPP o le taʻitaʻi o le HRPP ia ma le taʻitaʻi o le a foʻi le golesi vaega faaupufai a le taʻitaʻi ai fia me ia o lenā la e saʻo ala laʻu tau mai matamata atu ma le o te leʻi vaai foʻi sisi o le toʻatolu lenā e le iloa pe aiseā le mea na le mafai na le o ia ae o le ua latu le valaaulia e le i faapena gata i le valaaulia i le tusi valaaulia a o le toe valaaulia gutu ae sia fioga i sia liʻi palemia ana nafi i na ua mae a le fono ia lea la o te vaai e leʻi ia paulina o le mea ae si o tatou vaavaai i laʻu tama foʻi lea na teteena ia faaloaloga o le asa na faiga o le afa i meia pe atoe atu tagata e momoli atu ia faaloaloga a le tumālō ma le fioga liliʻi palemia ioe si o tatou ua e lē manaia la lona teega o le aiga le tai ae watu talia ia le talia ia savai ioe ae teena lo le mea lea ua tatau lona faatonu mai ia toe faafoʻi uma mai ma isi mea ina watunou foʻi mai malaga mai tutuila ioe na sau faalogo atu ia mauu fale mavaega ma latou uma tui uma e leʻi te leʻi vaai na o mauu na ua ai atu iai te leʻi vaai a fale mavaega ioe ae pei sa lauga tasia uma lava sui uma sa iai ia ona o le tumu o le mea ia pe ua le taʻamilo aʻe ma le mau atu i le kema ia le toʻatele o i latou ae i laʻu tau faalogologo atu na pā ia uma lava na o'o uma i ai faaloaloga ioe talo fai e se le fai mālō lelei e se le fai mālō lelei e le gata i le fai mālō lelei ae tali mālō lelei tute loʻu taulaga e tāua tele le mea lea o le tali mālō lelei laga o lē faamatala e le tusipaia i le salamo e 2.8 si tagosi si e amatamea mai e fai ma le salamo e 2.8 ae tago nei faitau le salamo e 2.8 e faamatala inā le atua tali mālō lelei aoaina addressinga le atua tali mālō o tavita o tavita o ai o le leoleo mamoe ae fai mai la tavita o Ieova o loʻu leoleo mamoe lelei e le gata o tavita o le leoleo mamoe ae fai mai ia i tavita e sili atu le leoleo mamoe lelei o ai o Ieova o loʻu leoleo mamoe o ia e leai se mea o te mativai vaʻagolega tagole faitau o Ieova o loʻu leoleo mamoe o ia e leai se mea o te mativa ai pai e sele mani o lonuiga e provide
God is a provider. E na te whawhanga, na te awe le mea o iei le waumua, e ta oto ai, e le ngata i na whawhanga, e whaainu, e whaata oto, e leo leo, e te laulau mai mea ai i luma, o e ita mai i ate. Ata mauso tei, e amla i whaitau le salamo na, e tasi ale upu e te whamatala i nai, e o le tali ma lo le lei. O le atua tali ma lo le lei. E whamatala i le salamo le lusu mato, le lautusi le nai lusu mato le salamo. O inana te whamatala ino ia te oe, ia e tatu. Le ala tatu te vai e mea ia. Ioe. Mo ila tau e whai ma lo le lei. E tali ma lo le lei. Na watu. O le wala aulia na watu na li la. O ma lo. Ale fionga i le li pare mia. O ana nafi. O talato nafi. O ma lo o wala aulia. Na watu. Na wala aulia. Ele tu ma lo a inga tai. E whaatino ai lo latou tali ma lo le lei. O mai se i o tou, io e mai mo mai. Ai se i o matu whaalolo atu. Ai se a, ua maua lunga lau tou pule. Na whaati e ai le sui o le ainga le tai. Se i o matu mai se e watu sa matu whaafetai. O sa matu whaalo alo. Ina tango le tue whaitau i le salamu e ruas fumato. O Yehova, o leo ma moe o ia. Ele ai se mea tango ni whamatala le upuna e le se mea o te mativai. O lono bi. Provide le atua mea uma. Mea uma. Io e. He pie nai abatu nai narrow down mai ele faisalam. Ele faisalam. Ile upu. Ele ai se mea o te mativai. Meaning, provide ele tu. Te whapena mea ian tupu ile aingar tai. O le mea o le whai malo le lei. Tali malo le lei. Aisha fua aisha. Ina uanga le lei le malo. Ma whaati e tie lo lato sui. O le fofonga feta lai. O le ainga le tai atua. Io. Mea lana e le loan men mea tangata. Na te nofo mato e te io e. Se whaalonga tilo e masani ana ualu i mo meo. Tere avisi. Ana matu ainga. O la masani. O te le to e alu ma se mea na ualu ma usisi. O mea umai au mai. E ei whainga e mwhaino to e whaafu ia. Ai tasi ale mea o te ma. E tasi ale mea o te ma o lea. O le whata maali i a se ainga. O se sua e au mai moa. Malo ainga. Pawana me te ma isia. Leanga o le mea fasili o le whata maali i al ainga. E le ta tau ono tatu whatau anga vale i ai. Ioi. Po o a mea uma pala le malo o le tupena e le mo e peto e abi uma. Wa ia upo e whai ai. Le matutiri i o mai e o le pefoi o le si o le ngore si o le si alofa. Ioi. Pefoi i bena matu mai e o sosuani. I le o sisi. Ta o totu mea ia au ato e te me o le tatu tama po le tatu tina. Ioi. Wa peu wha mawai le i taitai umar wha lave. Wha tatu ainga nei. Ioi. Ai le la ua vele sua lea. Langa i le mwhaine te utu wha peu le mawhawhau. Ai langa o putonu nā. E te toi wha fo ia lo se whatamali i po se sua se ai. I lo ina luana. A ele wha avalvalea. Ioi. Ia, e lua mea. O le lua i o lota wha avalvalea. Ma lota le lo se mea. Ioi. So tu sala pe te wha fo ia male te leo mea. Ai pau a leo le mea ia e talia. Ioi. O lea. O le whatamali. O le whaaloalo se ainga. E ala i se suatai. Ua avatu i a te oe. Awana me te oe. Everything else
pe fa foi isia le nga fa mo le la no sa mo ili le tau ke le no fa fe o pu ili o me va tu ni loto e mai lo o pu fa tu le ai a e alu lo ave so se fa ala la a tu e fa wa masania tatu mo me o ainga fui tanga te no fo le api 50-50 a fa pete ala tu male lua fe e tu la ainga le fe to me le fe ia te oi le ala le mafo le ala le wino le ai o le me fa mala mala a o le ainga pot fa mala io se va na si te tele mo me no mo me wa fio anga me fa pena au si la ti a fu le va ta tu te o fe so di ainga io le o la o na me fai a o walu ini fa la ve o le mato ainga ale ala a vatu le fa la le mele e to e pa ia ila tau tala so te pa ia ila tau tala ia sis que me foi le su e tawili o le asa na vai fa le mafau ile to inga le mafau le io a pe na o fai atu e ma nei e pe na fa pena te to fa fo ia ai o le sau o mai tal to e tala i mai lungo pe na fa ilang o ana te fai na winga pa a fa pena o le sau pe mena to o fesili nia ia fai longa o to ina lea ma to inga poto le tala ini ma to e fesili nia i lapa o a fai longa tele ina timo to ina lea io au I foi la o le o tatu loi tangata o mai muli to ina lea o le to inga fai ai io o le tua inga fai ai o le e fai ai tangata nei a le o fai ai tau a le o fai ai io to fai ai vale ane io tu o te whanau no te I rawa ua tele fai ia tala ina I tama nau e ave I ai tu whaanga fai ina I tama e toe whafoi ona e iai a wala pala ia nā kau ki ngā mero makasori whanonga o tau le tala ilana tala le na whai apurotu mono whai tama o e whai o e ame me ia toe whafoi me ia le tele me ai na matu ai te musu e talia me ia langa isia e tam whai e ta puni matu oni o matu tau te tala ine mai le ele leo na mawhawha mai oso le mea so tatu wa ai la tatu samo ia oso alta malo fe mai o le avatu e wha pele well in other words I can't only refresh le tala o wha fo ia aisia langa e o mai ma me e wha pele matu ia awani o matu ta tala I mea sa o ame sa o ko ki kau kakala ia awali e I le wha o toi ngā whai ai la ia a le whai ai tauipu e whai ai vale le ai mase ola fetu una a tala no mai whai e se ame whai whapurkiki e se alo a whatu o le whaalo ane o le whaalo no fum whapurkiki la whapurkiki o le ita I le turi fafo whali ai aina te le talia ai le whaalo le tumalo e le se whaalo a le whonfitalai e moi dai e tu tonu pat o le au te lenga o le tumalo ioi ia si tatu whatatari la si tatu talia la ia le whalolongo le so ioi ai ana whapela oa e makanga la pe angale ke la fo pe angale te ena le whalolongo le so aisia leanga e whaitawina ai la lona mawhauwhau ele ainga le tai o ai e te o ai e talia whai e tuai fo e tau sa o au pese
Ua talia lo le whaaloalo nei. Whapelo mala inga tai. Oka. Ali. O ai e kaliari a oi ke ia meia. Ea. E se una matu whaaloalo na batu. Whai atu ai foi. E sa o le tala le whai atu. Langa lela a whaitau mea tangata. Lea o le a whaitau mea tangata. Ana le te ena neila i le whaitau lana ai ngartai. Talu ai. Le sau fua i lunga. Whaamatala fua. Ua i loa ai le vaa. Ua i loa ai le la titi tele o le mawhauwhau. Ua i loa ai le ai o se ola whetu nai. Fua i luma, fua i tua, fua i lunga, fua i lero. Fua whatamilo. E sao era o mele la whaipea. E matau tia le me tau o le lesa. Ai atala noa mai nei I mo meo lauia. Tasi le upu te reto e whiwhalongo o lungo o minei. Ki le whiwhalongo I ai. Langa e se le motive na whaongai. Le nga nai le si la toritio le li fau le sa mai langa le tio mai. I no fong whamatala mai. E whapio o malo fau le tu lai mai nei la tu te whatutua na I mero soifua o ina le le. O nei le ni a onga. Ali o fea o ise le leo nia wau. Leo te whai atu. O le mea le tau mawhai le malo fau whamatala atu. O whale a onga sili. E a mata mai tutonu o lau ainga. O whale a onga sili. O le lavo le taimi mamatu. Wa ana lava le taimi o tula epa mamatu. Wale oki I whale onga. O ti I le doctor. O ti I le master. O ti I le PhD. Ia, ma le BMW. Ia, pe a whape I se whainonga whapena. O ti uma I le melea. O lea. O le ita tu le tuli I whafo marifono. Ai o atu nai tama. O nai tama I na o atu. O atu paule lato mea whatau nuura. Ala wa whai e maripi o toina. O e whafo I mea. Ua le mai ele a mai mea na e tapuni ai lo ma. Le ua nofo ma tala tuai. Ma a fia tuai mai vai whai uma. Hita pipi. O atu te mai mea na puni ero ma tau ta tala I mea moni. O a mea moni. You tell me. What's the truth you talking about? Se I whamatala. Ua lava si mea lea. Ua lava si mea lea na e whaia nei I le whaaloa longa lea. Matua pa u maulalo ai au point. Papa Stui. I'm telling you the truth. Mai le sita ni e manatu u whaleanga le ai. I'm telling you. I'm telling your face. Le te batu sa ora tala ia te oi. Lava si au mele o te ena lea. Matua I pa ua I au point. Whale a onga. Whia ngai mamatua. Me uma. A o le challenge la. Lala wa ai whalolonga reu whaia deso. Wa le tele I ele wa ia ro tino I. Ia. Wa ale whai nisa me I te le afianga. E pepe se le tuno. E whesiringia I tu malo. E a fua isia. Leanga fua e no wha o emwha te le me laiti. Wa e no wha o emwha mamafa me mama. Wha umi me pupu. Ana e no fo no wha oe. Lava rau wha ia I toi wha fo I mea ia. Wa e no wha o emtoi ta uma ia Samoa. Wa e no wha o emtoi ta uma ia Samoa. Wa e no wha o emtoi ta uma ia Samoa. Ana e wha fo I ngungua I awate. Ele ai am se se matou I loa.
Io le la ufa ia toia matutala aisia. So lele le titi whaloalo le aingo le taina watu i lau fiong. Te tai o le tuangai. O oe o tangata te fia i le mea tau tapsisi. Whaitau le salamo e ruas fumatoro. Tango whaitau. Whaitau atoa le salamo lua se fu. Lau tusi o le salamo ruas fumatoro. O whea nae whaanganga iai. O whea au tū iai le lau tusi e luas fumatoro le salamo. Whaitau. Mai te fia le mea o tau tapsisi. Iai. O Yehova o lo'u leo mamoi. I le ai se mea o te mativa ai. Ioe. Te whapena le winga. O le mea o tangata e whai maro le lei. Ioe a fuena tele tala le tu. Nia ne i o matu a watu ni masei atu ni le lei le ai. O le tatu tangata. E tu sa pe fia ai muri ane. A ua wha amalieina le lau te lenga o tangata. Ioe. Na. E le fa pe o toi mawatu se tupe le fa i foi sila la auto. E fa i foi la o le o mai o le tu malo i se foi i le mele e fai le fa aloa. Ai tu te dola auto sam. E le ti le fa fea ngai e le fionga le li pa le mia ma lona i tu malo. La tu e foi se foi. Wato rola auto. Io. E lei titi e fa i foi o le feiro inga ale pale mene o Samoa ma tai uma o Samoa e kalesia nuu tu mompule male tu malo a o le taimi la o le atu e foi e li tu malo e foi po nei po tae o isa pai o no tau role e le tu mamaina e le fionga e le li pale mia lona i tu malo ia tu tatonu la uto ia ia te tatu fa longo i por kalame to ina fole le masanina le masanina sa wo to ina ia po tai fa sa wo fo i to ina ia le meo le lona te ena o le mele wa te fa te ena lo i fa i le to a mai lo matupe America ina va nena va tu fa lo wana fa lo fa lantana ile na te le fa ta ina me le lo para mo ina na o tu me ia te io esse le mea so le langa le meo le loto tinga so le te fa longo tu e eli mai pise afi mumu e mumu sai le afi tu tonu le loto o le tangata so le aita so io o le na o lo tama head of state na no vai atu na sasa fa into ine lona no foa vai lo io e taua le tali vala au faafetai i le ao le malo i lona tali vala au afisili fere taʻitaʻi o le tuagai fere taʻitaʻi o le saʻu fere sui taʻitaʻi io a le mea sili lana le mana ia le sa iai sui o le tuagai le nova atu sui ai le iai latu taʻitaʻi e foi nova atu vaega le saʻu e sa vai atu ia ai foʻi ai tile vai foi latu taʻitaʻi io ia o le nā o le mea tāua Samoa ia ma ai lau silasila ma lau vaai i le faatinoina o nei mataupu faapenei ia ia le tataluga le ua o mai ia le tatou malo foʻi o nei afiafi ia po le paaga masani ia a le tatou ua kalame ia le
fionga ile sofa le fionga ile matua ia por sunga le tau ili fio maya ia ile tapu kalame o le nei ia fio maya la tau ili ia manatu le fuwa e tau mai nei o le lavata te io le mata foi mani mata io no foi e tata no ai vatu nei manoa ai te fatalo famiglia ilo tatu duma papelona papelona tapu kalame morni fiafi ma falalo ya fa malo le usai fa malo foi mua ini nge yaso ya ya o masangi ai kulang o masangi kapo kalabe ya le wo uma ngai faeva uma foi o nga e boboli ia le afa i kulanga o nge yaso ba fa pupula foi ya ku ka yao i maka upu ka penga ia po kalabe mai le manatu ia le ko yo ia o le la ka se e lua i lo sa ia wale o aku le tunu pe o ngai le fa ku lima ya ka mai kasi le kulanga le ai manatu ya le o mo le avangoa o le nganga fia ya o le fa fikai sili o maulunga ya ma waku o lo manguia mai lo soifua la le kulanga le tino ya mangaku fo i le mauli ma le nganga ia o lo maulunga fo i le pule fa soifua ma le leo ngā ka ko makai sili o le nganga lea ia manatu foi ia fa pe nga foi le lo Samoa ia pe o ngo ia lo fa lima ni yaso ia ala ka kurkuri loa le ufia ka i kulanga o baka opo pe o ia ile ia ngi yaso bar ka ko fa kama soal i ga le tru ia bolo fa walo malo faftai ia i lau fionga le suafa e manatu o le ua e whapai mai i tātou atunu, ia e pei o nei te mi masani tā te whiro, ia i mata ia soruru te tasi. Ia o le foila ua e a whea uma ia paenga, ia e whapopo fo i si tā whawhatai na o amteine le amtanga o le tāpor kalame. A e te tonuma. O le vaitau o le kiwisimasi, le vaitau le tate iai, o ani tā penanga. A le loto i whale ia i nei fo i vaitau. Ole nganga mua ia ele va pe la ko mua foi ia angal fa ngongoa ngai vai kai mi ama ko pe mo silfia le tulu ya bale la lolangi ya ko ya sa ia foi ma ko le au po sa pe o ia i ku langa foi un pe mo silfia le tulu ngai yo so fa inga terrorist iso bako ku ia laka e bako ku oi mal skeke o sigi solo mo winga ya kasiale uskadia le vea ya ai le vea uma ko ka ko ku la le vaenga ya pe e mangaku le vaenga ya oanga ya mamionga o lo kupu ngai vai kau i ku langa le fela mai mal fe ma ke yo kangaka ya o lo ku mau pea le balosio ki apolo e fa soso i kulanga mafofonga ya ai mai se kulanga finga ma fe ese inga fa de kanaka o lo fai ma vai mangua ai ia le mafukanga kanaka soifua ele ngaka inga fo de kopi ko ia isi vaenga le lolangi ia le ai la vea ko me mako ngai lo loko ma ilalo Pacific me lo au mau kwai o le nganga le ya mo body fo le nganga o fa mai senga mo kulanga fa mafanga i le community tours community ya mako fa ye lo sao e fa i maleo fo i fa ka vai body ai ia se fa mai senga mas kulanga se fa mafanga ngai kulanga o ainga ia wo mai masangi wa afia ngai fa lave makuya ya msaloe le pe o mau le lang ya ko le news ko ngau mo mai fo inga ya ele mo fai o nga fo ngai o nga fa pe fo le ka ko ke alo ese mangai me lang lo lamba pe le fili ile aso male aso ia ai karsia ia kauru ya au mai ni file mu e a fo ngai kausi ai le vai ni ngofo ka soifua i ngai vai ngol lan ya o le nganga fo ngale kai mar kulanga fo le community ya ko ya ave ka ko fa mai senga ma ka ko fa ngo fa kas
ia langa aso fainga le soifua o kako community e laka mai pe mamau ia o kako uma nga ia paude nganga ia kako ki kilo inga ia mai pe le nganga o le Matai City e mawhai o fo ai i kulanga fo la mea le ngaka fo la mea o le sesi fo i vaenga a koa o le larolangi inga ia au kasi a wā lava ngei lava whawhika auri o whakupu ngā whalablawe po terrorism ia ka ua le vaenga lea ia pe o le vaenga lea whapa ia koa i kulanga le vaenga i mea fo kupu ia mako ngei ia a te manako o le au ke lenga ia le la vea uma i kulanga o vaenga ia pe o ngai fo ila o makafa i o afianga o le mafau ia maanga so ta ia ma se fo i kulanga o le FSS ia o manatu ia ai ma se fo la fo i filongi ai makamba fo ile fala fo sainga mo ai fainga misinga vaenga ia ai ma se fo i kulanga o kaua o afianga o le mafau po le mental health so lo winga ia vaenga ia le ai e masanga ka nga i ka po kala me ia mfai un ka kilo fo le ile holistic ka fo le overall approach e mfai ai un fa leo ka upu ka ke o ia i ka maros ia o le nganga lea ngai kula malo fatai i lo mfai na tango to tala la titia wa to tele o tato ele o fai tau news ele o matamata TV to tele o matule la tonu mentupu o community lo mautino o community tangata itaia ya o le o ai na fatupu fa la to fin tangata feoti o le se mafua o le ya ngai le pe o lai le bo ke le ska ka le news ya ma ko ia ka ke le o ke le kongo le loko koiole o le kulanga o le issue ia langa o le wa lima ngai o fo ngai o singonga ba o mo foi le ko kasi sa fa o le ka mama le tari pe o le nganga o kala mai ai i lalo vaenga fo ia pe o ngai le FSS inga le va palestina mai sala elu issue nga ia le foi fa lo aku pe la foi fe ka la vea mai mal au islamic fo le group ia o vaenga la ia ka kia i o langa o le fa solo ia vaenga ai paule be kaua o le issue nga po le ka upu nga ia ngai si fia la langi o ka apel issue nga i kulanga vaenga ia ai kele group la involve islamic group ia palestina ia ai bese fo i sala elu ia o le ngai ai le ai o mai ia ma ko fo ila wele pe fo ngo i pe fo ngo ia New Zealand ma o te roa le la fo ko sanga u bak ne le ia le vaenga le kupu ia o so fa ia ngai ka nga ka fo le o sala elu sa fa ila ko sa nginga o se sa nginga pisili o ka u ai ko sanga u mai il grupo i sala elu ia fo ngai Bondi Beach ngai New South Wales le la sa fa ia sa nginga ia le ngo so fa ia i loa e au fa ku fa la vele ma au fa vesi le ngai ngi ia o mari liu ka ngaka ko sulima ia le public ngaka na group o vaenga o community is la elu el majority ya o ko ngaka o community wa ngale nga target el vaenga le lo winga la sulima ka ngaka yo o ka ngaka o sala elu descendants o sala elu sa yai ko group o lea ceremony nga fai po kulanga o se mea o se sa nginga ka u ya le ala ai ko kasi la ko se fulu ongo la umariu ko kasi la le afonge il fa ku fa le umariu ya la u mau le si la u ave la u loka ma la u fa solo amaka fa solo fa singonga kia so o lo winga la foninga mai all together kemingai o se fuluongo ia la umariu definitely ia ai o lo i ko kongo fale mai o lo kongo fikia fo ngai singa ka pe misala o kala mai le le news abako pe la ka fa fast food i ka ngaka ngabadu ati kilo la ngai fa singa ubi nga do sofa inga o ko kiki a ko le misala ko kongo 5 minggu ke le nga do mele
kau le libang me ngu ke fai asi umi so lo winga life lo foi ngai kanga ka le nga fai nga ya ale nga ya le kala nga fo nga la kamai le be nga le scrape lungo le surface or kala le vaenga a ko nga kala ya le wa boka oko nge I famsonga wa le wa mawale ya le san ya le li le kiki ya la uma diulong ka ba wa la u san and o yo le father and son yo le fucking all so ya pe karu sia ya au fo ele yo on ni manga ko ka ko nga fo ko nga fo le fa nga fa la fa pe ya ai pe ya fo ya ku ke le me factors le involve ko drugs alcohol ya mental health ya mese fo ila fianga ku lango le media ya ma sengo issues o lo over this ye ka ka mese religious issues ya pe vaenga ia le ya la yo ya pe o ngai akirkiro aku la o nga ko kongo ngai me ia o kaua le va ma lo ku lango fangua o ka ko ngunga ya o afo ye o misa anga ku lango fo le o le va o ya bale vesi mal fe kuskusi di mai o le nga fo piko ngu nga le va o sala elumpa ama Palestina so lo ngala ya kako kakalo ele pawan me kawa ele mo me ese kako social kako community involved ya ka uar nga le ese la fo wa bomodi ku ai man ma ko fa so le so fu nga ba ku ngai ya kilo fo kako community Samoa ya ku aima awangi fo le o so vale fo I ma fo o la ka nga be ku po de me ya le maka mamawa ku ya makilo kulanga vaenga ya langa ese ngaka maula ko mafofonga ese foi ngaka ngonga la ko manga onga ya ai mesiar kulanga mafofau ya ngase fa mafofau ya ole ngangale malo ya fa matango fie tele le tala mai vaenga le ya morisi de fie foto tele o itato ele o manino malam le ya fa tele naso fu avea se fu wono o to tele ya me se fu o vai tau ainga yo si o ainga me se mo meu caminho ya le o tu pode fara la ve ya fa me se tu le tua me fa ya tu sa foi pele a fia isso tá tu tangata ai te mana tua pe ana fa pela o ta tu le se va na tangata o madliu sabe ya ia te tunu whaftai o leua tala manino le vaenga ia I mea fu o lo tupu na I lo tu fo I tulangi ai manatu la ta fa solo le ta por kalami la ta fela fo ia amata mai sa por kalami o manatu ia te amata ta tala no mo ia ona ai fora io se por kalami o sa u ta upu e fia tanoina balo ya o lewa nga makamea mai ele mo wa ku o kulanga le ya ai pe le nganga le ai ma ngai fo ila ma ngai fo ila le ka mai o le bele o le news le ngo wa ku me kiro ile la kasi le baka upu mga o kalango ingo ai o yese ka fa so se kai me o kulanga fo la o fa sainga o le connection o fo la o fa sainga and mental health o le ka ua la I o le vaenga le langa le mo fai o le fai poiponga kama ngai le mo fai nga vai asis so lo winga la o le ka ua le vaenga nga sini le o ka baka ko ngi o nga I fa ka ua la vai ka ko ngai vaenga me se aku langa fa malo ya pe fo ka ko fa longo ku Samoa le la ka va o mo le isu le wale le ve mo le isu le Samoa le o ka lango inga ka ngai I fa nga malo ale fas lo yengi ya ai mesiar ku langa fo le fa ka wa inga I fai do ma fai wala nga e peia o ko inga complain le o sala lau ngi ya ba ko ke ngi ya o me kuskusi lima lan bele o fai ngi a fa pe ke o ko mo ngai shots from our news ya ba ko ke locally ya o makua I sa ia le organization la ko makangaka fa le Jewish nga I le bako palemia
palanga whainga malo. Oh. O ngā lea, o kua pakakua ngā o mea ngei. Drugs. E nakaulia la, o loo involve kongu I ia mea kau administration, porukiki, ia ma mea kulanga foi lea o le management, ia ma kulanga o policies, laws. Ia, ai mai se ala kulanga foi lea, la involve ai ma kulanga kua inga foi inga I ka ngaka, foi lea po o leader se le manga whangafa. Yeah. Ma leaders fo ngale whakaringa kuli I maka upu o maoma. An mai se maka upu e kupu mai ele oki. Ai mai se maka upu langi, so le la vea I lalo makulanga fo o a fo kula fongo whanga. Ma isi lawa fo lea meo a upenga maka ukia. O ka uala mele. Pe au fo yaku. Whawhekai o leo o kako kirikilo fo I Samoa. O whakawa inga le vale langa o le vaenga le sili o ngu mela mua I lau ngā ruenga o le whawhau kua whapiko le mawhau maanga so tai. O le kilo I kulanga fo lea o le controllinga mo le ainga po le monitoringa o a whangai o le level o whala au whasainga. I ko kongo o sosia kungua. Mani. O le ka ua I o le vaenga le langa I le rua hafe sul limba, saul heading ai le team e whai ai ia kulanga fo lea I lalo le, o le ka longa le nga whai al Commonwealth Youth. Yeah. Ia sa au la sa heading a le team fo lea o le medical and anti-doping team. I lalo I lale e a fo I whapakingo e kulanga le kilo. Uie mala ngā lua ngā I le fo po se fo po se kulanga prevent ai ia kulanga fo le o le whainga o fo ngi fala ufa sainga ia besia ia mo hard drugs ia po isia ko inga mea o langa o afia ke le ia ma fo so lo winga e ka kau fa ka ue e ka ko kai pe la ngo fa ia ku ngai o kai ngai o le kwa sa ia ke even fo ia ka ko even fo ia ke o la fo o ke le fia il palemia ma ko la ko o ngai o le kele I o a fonge o mo meo hint ya o a fonge po faukuanga a vaku uma last 7 months le o wa ya mai ngama ko I mangingo ia ku langa fo le o faukuanga ave ale I move ia kai fo se me so lo ngala e ke le la ia ku pakakua ta o inga fo inga ki kele ma makalonga fa kingo ia fianga ia fa le mafau ia ma fa kingo ai fa le lave fa pe wala nga e le ba fa yonga e le ia ma se fa yonga o controlling al kaimi e a fo ngai fa nga ia ka ka mbenga ia o o lo le kulanga o kwa no control ma o le ai fo se kulanga fo le o se koia ma ia o se simea kasi ale bela o focus ai o le bela fai so I kulanga wanga wa ole mea ka ua le mele o kilo ai ka ko ke kilo ai ese senga me ka o le ika ma le me ka o le anti social ia ma le me ka o le afonge o le criminal insane ese ka ua me langa le kusa me ngai ko ese ale ika ese me ka o le anti-social wa le koe fia I sebe ese me ka o le criminal insane longo winga ya o pong sa akor channel le there's no way e fai ai o pui mo prevent e kanga nga o fai lon me o kai dia ke anti-social a fiero ma fo anti-social o ngala velo o me fo ngale le koe fia ke alun me ku mon kanga ma fia kala mon kanga so ala I ke quiet la vai ke alwa o fai au me o ke alwa pule oi so that means anti-social ku le koe fia kala mon kanga bongi me ma senga fai me ala nga ka anti-social ya al me ka o le criminal insane nga kopu ale me ki roko e pe fa longo e ra ko fa kingo ro that's what we call in makonga wenga criminal insane longo winga
ua makua iulu a angor kulanga whaanganga o whala au ma wa e usikai fo e lau body ma energy a ko ma lo ma ko fau wale ko ia se me ko so lo winga la so ko nga vai nga ia le e a fo ngi e ari so o mai vai nga nei ka kala ia o e fai me ia e fa kingo a nga o ka ka mi o mga plan ai pai do these people are criminal insane long winga o makua black out a ko ia all cells of brain so wale se function a ko o ele ke ire va penga era penga la ngale wo leva nga fa nga fa la so ele ya la ma se ke ya fa pemba ke ya wo so le fasa le vale pe ke wo fasa so because of nothing nothing happened in the vacuum so se bea kupu ye ma fu anga that's the psychology of this world so ele ka kaula o nga kako whakamala mea ia makako whakaringa kuri a mesia mea o nga whapea usually fo le death o le afongi o le outcome na straight away so lo winga la whakau ia kako o kau fo nga lengo mga langa kulwanga le la okay afongi okay ke fia de u falonga ku Samoa ile fionga le lipare mia mala ka inga ya a makalonga fai do fai ni langa le kele yo ka usanga kalanga wai da uri leaders including ko leaders Samo last 30 years fa solo mai ile fa su ka usanga le ngomak ni sakala ngo inga mele ka fai kong kilo isi sile lalan ku langa le woye nothing happened in the last 15, 20 years. Well, ingai bakang ngalue mai ile solution. Ile issue le. Ile mafai ngai fai overnight. Se wo kupu mai ngai kamo e kula ia plain solo kangaka. Tau. Ole train o kula nga fo le obel drugs. It will take for le a long time fo ngai a fo ngai fa ngai ia o nga fa solo ale dunga longa danger so ai ka wa me ka awa fa pe la yengi mo intervention program fo ngale intervene ai ku langa o le process le wa lu ku langa o le available for le availability of ala au ka u fa ngo fi fai ma a yela se intervention e fai la ngati lei ia le alu lunga ai uma ele kolu fa dima se furu ka sanga o ka fe lolo mai se outcome ia a le mele ka kupu nga kala ngoa e ka ko politician le sai ai ai ma se me nga fai pe ngo la ku fo sa mo 2013 ko fo i mai ngo uma 4 years nga fai po kalame o le lopo fe o ave ia o recommendation nga fai ro ngo ka lapis ele recommendation nga fai ave o ile official so fu maloloinga ave o i kulanga fo le pan menge me penga i kilo vai nga ia report ma me o outcome me o fo le surveys nga fai ia ma fai nga kilo ia nga dua inga man mele 20-15 years ago Mane le se men kup ia pe o la nga ole ya fesita u tele no ta pula wa anga yai nga mai fa tasi ala le mata pu ia la ta o ia ma ta nga ia tu li la unga fa minsta ale li parmia la pio inale a mai le tele isi fia ya ole pe ole si mele pe ia fa ma I fa ma fa mo ignorance yes ole lo mo me foi o mo main issues ono te tau ona ave e fa mo but e pe ignore la ele o te pe foi la ole maliu e tame titire ole la se la tau sang o su e foi la mera ignorance ele o tele o lopo la tonu le o manatu ia
pe mafai mafau tai pe le ai au ila te tauna le la o tu la imagine malo fobia le o tatu wa ai le la le atu atoa i ai le mafau e o mo me o tu se fa ngai tai le tiute mla va lele la atam fai la le va ai le tupe ale tu e fa ia au mai uma mene ia fai ngo fina maua ia drugs ni o fa le mai atu yo o foi na sa ilinga o maliu ni io o sa ilinga o maliu ia o te tari tonu ila tau fa longo a uia ile li pandemia manan sa longa fa minsta ile o to yese meta o se ta alo fa ta alo fai io o le la ta pena fa ale mafo fa ta sina meta o le ta no foi le ia ta amata pe drugs na pe drugs ele le la ia le la fai mal drug test amata me parliament o se mele foi le tatu kilo ia o le tulanga foi la ile me o le o a mai maleli poti fa an poma silia male afelo se lau tangata leanga mafofau leanga mafofau mea ia ia le pena le ta kavanga tu o mea ia fa pe o fie e Samoa na mai e ta uala o le taro sanga le ua mai e talo sanga i au fainga luanga tutofia le atua ia le ngata i le pule laa le latu ngaruanga ia apa mai ngadua fa atasi man malo i le ngata fo i le au fainga luanga a le la toe tamu fai toe revive le fono le Village Fono Act Village Council ioe ina mafai na ngadua fa atasi mameni mo le tamu fai ia ame ese mele masamo iwi no tatu rele mfento ame ese ia tau fai titia rasa vai fa mafofo mele kaua ua misalo o le kele pe ngo fai ko le kele io kuskusinga mari poki sa o provide ia ole casting umbela mua la recommendations ole meka ole holistic concept ole holistic concept ele pe le la umanga ele o kala mo mai ia ya fo nge il palmi el kulang alwangan awole bang fa ale o lisa wonila ya ale ia ba se kilo infa ka ole holistic concept ol vanga le fo ngale e mai uma ia ide fa wo makanga ruenga uma ol porukiki ol pulfa tonu ya ol village male kalesia so ol ka wo ol mele ai fa kai da le ku fa longa ku le ki ro ye ya e ka wo kele o ma fai mele langa ka ka wo ma ele mo fai o ma fai ese organization po se body se kasi ele mele langa le mele e fai po uma ku langa o ma connection ma longa impact e a fo nge ele mo fai o separate sesi so longa winga la nga du fa kasi por kiki mal kulang fo le ila lo kula fongo ma laws and legislations fa ai ku kulang fo le ma ku ilo le me kala fe ngai fa salanga ma laws so and that's a role ngal por kiki or let's see role or por kiki or provide a resource sa ngal me while kele yo isi organization la ye fo ngale like fo le the village council yo matai margu ia o le kalesia ia maisi fo le organization fo le fa piko o lo ka fai le la ko ro ai electrical resource o le anga ka ua le ka ua nga lu fa kasi ia lava le resource ma le kulanga fo le o mea e ka ua yung fa kingo ia kulanga o se mea ka o se core program ang o recommending i le malo sa mo we need a core program. O le core program la le involve maya ia bodies nge i fape lima. Ai kasi foi le focus. Kasi le au kasi le wivi. Kasi le ngwa fale. Ai wale anu le si faile si mea, anu le si faile si mea, anu le si no. Ele wala nga wa menga nga ula kusabo la fai. I in my research wala survey
ngau ki kiro aku ele relevant fo ngale mai le appropriate ku langa menga langa ese ia ku langa policies ma legislations lai run nei le department a ka mo faila fa masingo nga abai langa sao le ka upule it's completely different a ka mo faile le abai langa ka upule mele ese fo a ka mo faile ia le onga ia school for education and bailang policy mele ese fo le telefone ia mo meu boundaries le ai a fo ngi le ka ape ai male ma fai ai nga lu fa kas so vai nga ngai ekele ngai o mala mai public pada mala mai public mele ia onga ka ua le be ye nga fai ia recommendations inga ia look at the core program it involve one make a holistic program or the core program le la fuka fa kai o lewo le fuka ko kala lewo kala ngoma ye ala nga la le me ha o fai inga ia kasi le avenue e alu ia le knowledge the training ia ma le concept ma le focus ada nga le kula what can ngi e au foi la le malo o put together ia sekula nga foi le legislation fo nga le e ma fai ai o fai se reform fai de le reform menga le ke o ke kanye ko ma lo mo fa actually se ko anga fai reforms because le ma fai ko fai se be pe le ko reforming a me ye were already there why ko ki we fa nga menga wo umanga nga ka no la kamala le sa fa ni yo menga ya le nga akabara kamala yo if you fai ya ko ko ai fai me la ko fai la o pasia me la so and o ko inga me nga ka wan me le fa longo ba ngai fa kuanga wala nga akala ko i maka ubu ape ka ka ye lo ko i ko lo kenga ole faku a ko male ango a fale o mo me o a wala i ma fai ye ngo minimize i ku la fo le drugs and alcohol falong longo mai ngai ka kai o le bang fanga ngai fafo langa le work ngai e mo ia le a o ngai la i bele e a fo ngai nga du e ka ko ngai o le makua i tight le o le ngai o le relationship i va o le pui nga ma le implementation o mo me legislation law e fa nga work together i pule fa tonu ma le pale menge ma le fa msingonga ma le leo ma education lo winga la ale fai ala se me va penga e me for kai be fai wala nga lai e ka mo fai mo bo se reform inga ia kasi se legislation po se a fogale a policy e o me nga ala ba ko la fa ka inga me nga kupu nga singa fai ka inga a ola ko o introduce ko me la happen i official a onga ko lo fa nga ba ya onga me lo fa onga le pa na nga le wala ko le ai fa mai le pa na nga a lo fa onga ala ko le fa mai o pa na nga fa msingonga wale lo be fa fe on fa so le fa long man malo organize reform first why a fa pe ko fo e pa do le mela it doesn't work like a kawa Mombongo mamai i se koa a fole legislation e kasi ele focus in the kong fai ia o nga makua i mang ngai ala i ole afo ngai ole monitoring o te i vanga tonu ale o i tala noa tau di e similar la tau whaarong longo tu le mele ma le tūranga le tu poe whaalawlawe le blacklist ele uma fina correspondence a central banks tu lepa masifa ele o yaise me longa tasia ilato ma fuai lo lela ma fuai le ila le tau baba ya tu mala tau fa long fu le ele se me e a fo e taula ato yaio la ya tasia ilato ina i ma faila na sao fa fitau ta pe lela o tu mai nei le malo fo lela o tu mai ia le minsta tu pe tam failo mai fa tasi vanga nei ina ia ma fai lela fesilia tu la vanga ile i te mai ta ile sifa
Ola se a fermenta no si fai se mesia sa mo fai. Ia ila ula tiro fale ma fo ia. Tu se isini le to ngatari. Io le o fala no milo o mai ole mele ma por kala mele tsam fai avele mele isam. O I te tau o na iese me e taula o mai le se me e tam fai south fa vitau. Ia they have be in the same page. Se me fole le e tau fai tu sa mai. Ma tam fai la fa fo ia fa vitau fa pe. Te pela mele le o mau nei ele si fa ma ila to ele I ma fai ona tu fatas. Ina ia tam fai sa fa vitau le. E ma tamo fiera la to fa no tu le mena e simila tonu ile tate to pa fo ia ile le lisi uri le. Absolutely. Ka yai pela I mangu le umang sa ngo le pata le. Le la uva kunga le example piko silio nga le hangan melen ka kupu sa mo the last 40 years. This is an inside for the information. Le wa ka kaulonga ka kala ku lo. Langa le wa ese fanga malo ba u vai aku. O le ba kwa in line ku kusa lo mele ke mga aiman mele wa kom fain malo introduce mai. Ai sia o lesi me piko silio nga fanga ka la yo kupu fa la la sambo. Ya ka ko kala mo lo le resources. O le mea le sa kupu sambo the last 30 years o le puing of funding pa keki. O makua I ki nganga wa ai lesi o makanga luenga mga ai fai de mele. Ai kilo mo I pa keki. Ale ai se room o le budget. Ele fai ya. Melanga melanga fa ko le fe kusia I ma fa ko de kala lenga o fa ku a fa ku official ko official le o fa mai o menga la onga va ko la onga fa mai o menga fa msingonga va ko fa msingonga fa mai o menga community o le mal mala po fa ko ngule ka o ko ai fa ka u wa ala nga short mo pui mo prevent ka ngaka ia e heading department ia me ka o pa ke ki por budget e pui fa ka ia fo mo la ko ai ku sa pe ngo ku se issue ngo impact ai le community ele fa ngala ku fa kingo ala nga fa mai ke o ma ku pe ai fa mele nga mai mele so ele ma fight there is no ele has flexibility in leaders they can't do they ele fa ngala ku organizing me ka o le flexible management ikulanga when it comes to resources so me ko ngala nga le fa ya kwala kala ale tight le mama ngai ale organizing all resource specific resource ave mo se mele o longo winga hands uma ia ka ngaka ikulanga le fa nga inga my the any boundaries for ngale e fa kwa oye ya me nga ka wai le pe mele ko fa ko mo wai all the resources provided the government ale lava le resource e oki a ko se me o como foi fa so o vaenga la ia kaunti kilo le ia ke le ale resource ka mo mi le me le I contribute all my ia organizations include in the village council lele wa kali manguia le village council la wa ia la komiliona now le alua a faye le lei ia le management de kuma loma ki le fa ka uan me le pui ia la ko fa ngau ma le talvo ma le lumanga yo Samoa ya fa bakanga ese si liba se la wa fe lo se I va ke como fa le me le liba even 50,000 each kuma lo put in together in ia lava le resource fa me o ka ua ia bene ele ka fa lango kele ni malo ale fo mo le na ku pele ba ku mo le ki nga o ku malo well la me le finga wai ia ko mi kele ku malo fa pe vai fa ka ua me le ya ka ko avanga se lima su lo fa ngale fa I fa ki ngoi ia por kala me le un ngol malo a ver ka ko sa nga because e ka ua ele o asa ku de ku pe ako
a singa vaenga ia van kofusia umali ku maloma organization ma puli fa tonu departments include ai malo wailo se kupe ke le ai fa ki ngol le core program le e kangi ko i fai wa ale fai le core program ma amaka o nga ko ya kalu ba reform ia laws like o ila leo o le onga ma fa masingonga ele se be kupu so e me kang fai mo ale fai me nga mo le se be if ale bai ngar kala ngoala ele happen it's not gonna happen happen for you nga se fa ka ngu wa nga fa ka ngu ele effective ya mai ka fe mai la ile mta pule na be se ne fono ile tam fai ya to mai fa liga le ngo Samoa pe e mana ia langa le ese mama na e mo ia akui but batu ia yo la tu mana foi le orisi pe tongi mo ai udafa ele mana na o fai tu la foi le ia ile popolenga i fa mamunu pe fai tu check e fa mamunu telo le vas fu vas fu percent o companhia fa va malo le stala i Samoa por concerne isi tangata o le fa mamunu o companhia fa va malo ia ona titi ele o le tupe mau a Samoa ona o fa pe o tele o tangata ni o companhia ni o companhia Asia pe fa pasene mai i le EU ia pole vanga mai le Europa le Union Europa so le me foi le tatu te tilo ia langa o le sa o i me foi le Panama Papers vanga foi ia tu te o le popolenga la o le afia o le me tangata ni ia wa le na tatu ni tolu se la wafe company fa ba malo le stala tonu tatu and they don't pay tax koru se la America e a foi ele está lá $300 to renew the same amount $300 tango le fatele tolu se la wafe na ile ia a pei o le popolenga o le EU o tuenga mela ia o le metangata e sa oila ma me o tupe ele ia ma laundry money pe o le ala o tau mawhai le malo e suia le plan atolea ina ia wha mamale ngō Samoa se e tipiti loa ila lauko program le po le ase mea wapi o I lea na mana i fwoi matanoa whatanona o I na fe ese iai le sifa Central Bank o tuila epa malana fo I wa aile na le mawhaina maua se tasi ia ila to uma ia le tulanga lea ia pe o sifa lea tele ina mafuli iai o sifa o lana matawhaioi o le lestalaina o tangata nei ai pe o lewa e ta ua le core plan le core program lea a le la ua mawhai nei lana whai le la fai ele mistau tupe ale malo terminei ale le ma fai na fai ele sifa mai si mata algo ngai tono le tatu ka wale el padre alanga el padre ali kulepa ele o se mea fo ele a pe o se mea la kiki ia la ka un ka ko mala le history o le mea malonga papers ko ole o ai fo inga introducing o inga allowing e langa ka hua kele mele wale vanga fai Samoa ngai me ko ya Samoa le blacklist ai le imoa i le famsingonga lang ke ba ko dia ga fia ya Cook Island Filipino ba Filipino wa ko fa longo nang ko po ya Cook Island. This is the same concept. Ako ale tax haven me fapenga. Le ala la filafia Samoa ele ifapea ua makua ia mga ia kulang al modi yang ai kulang awanga le. Ia alanga la fia ke lo iska nga ka foi le ka fight ol Samoa ya so ia. Ku mai foi la ku.
e whaakangar kulanga o mele o le introducing o le kele o kampangia mai le skala. A le skala i ka mai kupela iki ya, a e kilo aku i le skala len ka umai e konsela. US. Kau ngafe. Yeah. Ma pe mga ol malo fa le reform le mele. Ku le afe. A fa pe le finger tax. Ku lai lunga le Ku lunga la. O le mele, langa le mele, o le mele conspiracy le mele. O le mele, o la langa ke le ar kala le mele. O le mele, o la senta I lalo o a fungi o central bank umalalangi. I control me ka elite group. So longa winga la, a kala ngolo I kamanga. Ia longa ya lu va so ko fa bakala. Al elite group o la ko ngai pulea o mame ka o capitalism lalangi. Ela VI banks, la VI organizations, ela VI ko inga fa la ko even UN. Ela VI CIA, ela VI FBI, ela VI o mai la elite group la ko le controlling al mele. I fearful I pe a sefe. A besa ku lang o vanga ye kele la ko investment I kele usia ku ngu ai mo boli mai le si vanga kele I sefe tax. So lo winga la langa e faisi kele fa mala mala mele e faias kele langa ka ua le mele I ka ko mala mala ka ka holding al power mele e hold elite group ia me ka o le afonge o le new world order la langia ko nga foi la ve mo ko so lo ngala si dia tu la na tele pe ka ka ngo le new world si dia tu la yo al ka o le mele o ka nga introduce ma address le issue le fa ailo le issue le inga ia kango lon ma lo ke ningai e afonge fai se control ma fai nisi new legislation Inga ia alau ai ia se kupe ke le feo lolo e maua el malo ke lo nga kupe le last 30 years I samo ole limas full pasenge o kampangi nga wa ku fail ai sea ai ubar ka ko kabale sa ia ku langa o la ko dios mga kampangi o ka ko kama nga papa fonga le wo collapse kampangi ya Kadu ala ia wala langa fa bakal dia ele fa msingola kamala sa ia la ko expect kongi fa vai o ko le ko ke o le mele ne ai so ka o ia le mele so lo winga ko lo malo le e ona manino Samoa sa le si dei fai tutto ani lentam fai ana I si foi tamali e mai e craft so ia ta mai o ile o ningan mele o ile ai pe o le fa le rilo alela te mau mai se vanga le chele le tupe tato yo e o anu I fa po isa I me au kai ai la bele vangu wa ku le sa nga ku le la ka si le me nga play mai sa bo nga le ke le al black mark o ngai kampangi le sa ai sa ko nga fail ai ka ko politicians o ka ua yo la ngai fu ka politician I alo lua nga collapse as kampangi ke au ko fa fu me fu mo le se be well pro ke ki nga fai po se aki nga ke au le se be e o ke ala e ka mala sai ai se la ai mo la ko kupe nga wa kampangi nga ula nga ba ko la mai la wal pala la ku ye la vango e mai e fa pu ko la ko kupe I ba ke woi se si va e nga la ko kupe ale ma chao ti la ko ma ko de fo pe ya mele ye ye sainga aki kilo sainga I was full passenger la ko kupe anu o every day ele ku was ka ko penglale se be so lo ngala see that's aki kilo la I ngai so va e fa ya si ke le la kiki I ai nga me nga ka fa aka ku le tunu e kilo ilo nga fa le mele la fa si lo loko me ye afifi ko wi Pauan mele ko o pulo malo fa fe kai o lewa address ma fa ailo le issue le ko o ye legislation ko inga ia pui e awangi ko happen wa se le ase ba ai tapu kala mele e lango ina la e lo fionga
le lau sunga to ili ia le mata upo le malo ia fa'afo i le me ia tau le lia le ingoa le atu ave ese le ingoa le atu ma le blacklist e te langonangoi ave ese langa o makangaia ia o le makangaia a fako le fonga le makangaia le kuki la ko Cook Island ia ngai a ko fa longo le case Cook Island o le makwa ke lea nga fi ai le relationship nga fi ai le relationship New Zealand Cook Island ko kiki a ke ia o solo ia so all that o kua pakakua nga me kup o lo makanga ngele ngo sa mo i lalo i langa la ka la mo lunga o kalua ia o le kele o mea kukupu ele ngaka i le afonge i le work o mea nga o nga le corrupt politician na Samoa ai o le reputation fo nga le waka o ku le sila ro langi e afonge e fa le kongu Samoa i ku nga mea e pauali me fuli langa wa tuli fa foto ina wa tuli fa le o ia le stata mau tutu no ta filmela o ia la sa tauna sau se fa longo le tulu po ferta o toilo na fina ngalo na mafuena umi na oto sa o ia le foi la na ta o nei o ia a toa le ki matatala o le mele tutonu le tu o foi ia sa mastermindinga banks tutonu le tatu i le temi umile na ia ia langa o tuli le to ina ifa na o ana tama ia na mai fai mai la tu mana ele te lava le mal mai io so pela leo apatu le ta pawarta la pupu na fa no ia ele a matupe telefone company e fio mai invest au matuata fia le mai investamo ono le baba tu le ngole to no plakis to ele la me autasi eta pokala tati lango ina la ia le fina ngalo malo ko fai me ka fai good me ka fai a set for imba me fo ngale ia kwa title le ia ku langa le fai o legislation deals ia awange o la fo lai ma ka mai i ku langa le vanga le ia e lo langi ia ka ko polar ka ko me la fa ai awange fa pe mai se o le se o blacklist sabo ke lo o le makwa ke le al makanga le go sabo la i me le issue le kwa ke le ele se mai issue le os kama issue so mo mori la fa tai le malo de langa me le line malo ole e te saune o le te ava watuile ia pe tati toi fo i mai le mena tu dito ina ai la mata tu la tala no atu le nga o faiba fa le ma fa me ia saule o faiba fa le ma fa o na te sila fia na te lo tatu wa ia nganga lo tatu manatu i tu manga tatu tu o le original Samoa ia mana anga du mana i fanua o se fa alo te ave se tangata whenetaia wa sa fa ini se sa fa inga foi le me se fa alo ata te fa pela ta te ina e mua ta ma fo sa fa inga le o te ena ni a fe tangata ia lo winga pa wala me ke lo fa pe kanka ia pa pe nga foi ngai o ai la fa ila makamuri umar sa fa inga le le la pe fa pe na winga o la tu ale la wa batu fa alo ale tu malo ai ngai tai ile le fa alo fa ia le foftalai na fa i par me saule a sauto ina tala i mai lungo le wana te ina na ia te ina le mea o le taba aina e fa le mafof langa te lera fianga le mafofau io o le ale mafua anga no fa te e fa le farwa na so ka wo yo le ka wo me le wo ye wala le sa u fa longo a lang kalanga fa fa pe le sa ke ele ya a karaola i kulanga fo le o anga ma winga ia makala ia malenga nganga e faonga
ya ili pe mo vai aku e mai mau far ka bi ka kalangoi ko ingo mo kwale yang ngan fai ai o sa ko ngan me ai e o lame kau kele make ala langa le fa ali mai yanga e fa ali mai yanga ba ngo winga ia e fa ali mai ia ke le o makua fa so po ai ma le lave o ma fau ma ngase la wo ia o fanganga le mea o kanga ka waika ma le kariainga le se control ia mamanga o e a fo ngai o mga kua fo de kala le fai ile unga na kala sa mo fa baya le unga e sa sili ai koso ko i makanga ka uma malakini logo winga o kanga ngai o makuale ai ma se fai ai ola i kulanga fo le kilo le va fa lo ai ma fa ngale le fai ai o le se mea ia o ngai o fa pongi sa inga le fa sa sili wa ka so sesi fa le kongo ma fa pe akala mo sa o ile reality o ni fa ala o lo kala pe akala ngo o ke kala ngo ile reality o symptoms ya ma fo o aunga ya o folinga o afungi o body language o langa nganga fa nga me uma o e loa ka ke lo le le ya ka off so e ke lo foi fa senga ka line normal lang ka ngoma ya oi ba ye se kulang fo ngale o afia long ma fo mal ka ke ka ngoma ya oi afia long ma fo ele fa pela se longa ke e ke alo ke a onga pe o onga fo ko mal mai la ia le common sense you can tell by the body language you can tell by the language ka fa nga balanga attitude ya markulang o nga ia fa adi mai so long wingala o ngai that's a clinical for le test e mo fai nga fai so ska ka ola i les ka males ka so long wingala ele ese me ale nka ko fi nga wo fo Paulo me ka ko ke mga kuwa makingoa o le ka ke kala ngoa ka nga kai off lo ma fa ele ku kusa makako ese ala nga fikanga o ni la langi ai ye le me wa lai ngo mafua o nga o le me ale pe o me le kala le foi le unga wa kele fa sa usili ia le mandatu wa le ala winga ma se control em foi control ai manga kuis ya bal kulang fo le fa ka o le me la fai is kilo le me nga fai ingava nga o lo ke enga o se me fa penga that's a sign o kanga o le ai se control kilo fo la fa la nganu ka la ngo fa la nganu o se me piko silo nga maku ia la ngufa samo ia kulanga mele o lo le karia inga le mele wa vaku ia e karia inga se me se kas kolu me vaku pe se furu alia le me kasi ngai va aida le fia samo kasi me e se furu o me ga ela ku vaku ia kiau au kamo ka lia me kas oka o e alu ka ngaka nga mar fia fa fe kai le wa e ko fa o lo winga ka ngaka lai o e komu le nganga fa alo ma ele anga no fai ai lai seki ia o lai ku mau lungo o le a wivi o le fa vai ma le va fe alo inga ke lo fa o nga le kai mi ma le kai so e ka u on mele ka ua kele ka ngaka ai vai le ka usili le fa sa usili le koso kwa mane yunga e koso kwa long ka marianga koso kwa long ainga long ka mama long kinga o long ngu o long kumalo ya koso kwa malpaki malesi awali le fa so ore e fai asi makanga e fa aliali mai anga makanga pe a fai ke e u fa le kongulo ma fa ile ku kusa malesi ka ngaka lai ke dua fa sanga ya e ye ma fuan ngala nga kupul men nga le ku kusa le lua sa fa inga ma le va fa lo ai sia e sia lo ma fa ka kala yo lo winga e mala nga me lo winga o fa le kongu oi ya le fa le kongu les sa nga me
ele me fai la o nga fa pe fo le la ku o se me pa wan me fa pe le pe ngo me le fa ko ni pe ka ke kala ngo ma mongo pe ma musu malo a walawa ngi ko ma I mau se yoka po singa energy se kasi e mga ia le me la sa mo yo la le ku kusa le ke kusa focus fa kingo be ia pe la me le o fa fe kai e makua I le ai lava ma se koe kepa I kua I mea lai I mai kua ma ai focus lo le me kaunga fai focus lo le me kaunga fai ma fa kingo lo e pawanga ngai me kuku aku kilo le ia ko anga fai ngai reforms wa ale ko anga fai reforms e le fai un kalepe me la umang faku yo e ko inga le ma umang pake umar ko inga keleo o afo ngai o clause o constitution e afo ngai solo winga o me mua ngai kaunga fai ko anga fai reforms introduce reforms o mea ia e fale ko fa fe kai leu fa longo ko kala ngo me ko inga ia lauli hold everything se bai uma be ngasi ko ya kan that's how you do it and that's ale ko anga fai reforms and ba kadu la me lai o le kala fe ngai lenga bongo ia ko le kala fe ngai ba fa vai me o mai run nei le ku ngi so se ku e run la lo me ka o close or fa vai e a fa pela o le o kai mo lo wa va mo e ma fai e o ka fi sa ngo ile fa vai o fa vai fa kai o fai se me ia se ma ngala vai kula fa por kiki o mau o le malo si anga ako ma le power ma le authority o ku wa ku fully e ke kama ia lo ke fa vai ke milanga ke fie kama o lo ke so swinga me au mai nga ringa kwa o le lai o reform baile lo ke fie kalmo ia o ko mele fa vai le o le bla kula fongo le la e ma fai la fa straight away pa fa la o le power ako belanga le kupulasa from 16 to 21 lesa ka oko I or ko inga le full power ako le authority e ma fai e on ka fisa mo I le me ka o constitution masalo anga le va venga ga fo dei ko ia 65 years le dola e o mai o ba ka ningai o makua I o manga ka ru umar ko inga fa vai ai ke sila fia foi o le mea lea to ina na fai I le constitution o anga reforms uma ia o ana swinga uma ia e fōringa mai e no fo kusa lenga ngofo ma reform le constitution sama sui mai I le mea e manatu na ia e benefitai lana vang fa fai ia pui ai lana vang fa fai ma le mea o le sui o le vang fa fai sui le oi wala I fai le si me tau o tai ai pe I le saunoanga fa minister ale pionga le pare mia tasi le si me tau o le vanga e fawenta ba ai o se vaenga o le reform lona bea o le fatunuina o le tamaitai lo yesili e sa ili uma vaenga e ngai e ono tula I mai ai I le metau o le fou malo treason o lona winga o le to ia se me to tua ele malo de o te minei o le uanga I mai e fofola mai le fala I o manino mamala malama le tunu I tulanga uma le foi la na tarano a o te tau na sa ili o fea tua o I o melea o le fou malo o te lo tasi le na me tele na matuani ni vai to ina na tele expecting e anga ia tu le vaenga o le launga fa minister le padia I le ta o le mele aisia na foi le na te lo lana mele every single day e tau tala to nga me o le fou malo a le la o te ine to ina I le uanga ia le malo e fa tonu ia tamaita I loyesi e sila matanga I le mea e ia le taimi o le afatino inai ia ma
tu ina loa i le mea tauna tu i ai le mea tau o le fōmalo. Au fai. O me pixing ka wale o sa mo langa le se me ka ku ngoa. Ma ka dia o forms o me o treasons. Different forms. Even I ku langa fo le o lo fai o se nganga le kala fe ngai I se ka o se malo po se ngaka o lai lesi ku le authority. That's treason. Yes. O ka ua I o mena. So, e leila se me o afongi e whainkai I le bainga o evidence. A wafo me ka ria a whainga luenga, a whape whainga luenga lo I sini. Well, la me kau su la le whaula la I lunga le media I a kele o treasons, o informations, o evidence. E a fongi, o ngā lai wha senga I loa, wha singo lako, but wha singonga, I ko ai ngā form of treason lenga wha ngā, either verbal, or conspiracy, or kulanga fo I o ka mawhai e whau se mea maku ia. So longa wikala, o vaenga ngā ka whai, ai pawan me ka ua, I ngā ruru e mua le official lawyer sili. I ngā ia maka mawhai e kera ia information e le kere ka ua sui. Ale ka koe, ale whalongolongo e le kungu I ka mi uma. Aso e a whai, so they don't have to look anywhere. Le kere le a fa me fa e ka ka so e pe pa la sunga fo o e ke la ko me nga that's it, that's treason. O fa le onga malonga intentional e ka ua e fa msonga e ku langa fo ka le ile o ngai fa ye le decision from msonga identify e ma e ku langa le ka o ko nga form of treason le fa ngai le ka ni mala ka so ka Tau ini tātala noa whaale mawhau. Ina ua e lafo se upupalau vale I stasi tangata. Ai mesela, o le taitai o le tuangai, ma le taitai o le malo, pe a tau upulata mai, ua palau vale tu le epa, I le pare mi o Samoa. La lanto inga whamtalanga e te vai, ma ai iai whaale mawhau. Na se mea o le mawhau tu ina. O le mwhai ai o na pūlero na roto. Ua tāua si mea, o na le mwhai ai e lunga tangata matua. O na ia pūlero na loto. Ua lafua le upu. Ua lafua le upu. E le se tamai upu le upu. Le ata ke lo o whaima upu fo le ngana ia so uma ia au foi na io ai nasa tava ai I fa de mafofa e ono ba ai o se turanga onga o la lava se vai tanto to vai ba ka we foi so se kaimia e kolosi ai me ka o le vaka po ia I kulanga foi le communication ia po so ka inga o ngā lai e a whungi identify mai e me ka o le a whungi o le formal ma le informal ma le kalawhea ngai ma le kalawhea ngai o ngai whai a whaanganga upu fo le lafo kau whaaleanga pe whaaleanga i leska ngaka pe kau whai o longo winga o le wa e whao lima I kulanga fo le a nganga whapengale kilo ngi o lama ia o ngā awhia le o I lalo me ka o communication fo le freedom wa lai kula fo ala le fo lai kula fo o freedom of speech ai bale makula fo o me fo le defamation ia makula fo o me fo ia ka mo fai fo ngale fau me le anga treason treasons ia po mea ia conspiracies inga I whaare ngai les ngaka that's all lei kula fongo ngai pui ai article 2 o kako constitution lai ka akia o mai nga so lo wigala e le se fengo fia I lo ia ngo fai le mo faulu se kulanga fo le kulanga o se kanga ngaka o le pekia le lua va fa ro I kulanga o nganga o ngā fia ele I lalo kula fongo o a fongi o freedom of speech ma le a fongi ma kulanga o le vafe rai
ka ua la ba nga me la nga arkeologia ma fa ngi ma ko fai fo le fa ma singo i kilo ile anga fale nga le ngo fai me a ka ko kilo a fisili mai i ku langa ba nga le o ko o ale i ku al mele o fa ko inga wa have no control so sesi nga ke fai me yo nganga ele te ki ai vai ngi ngo fo i ku langa communication so ka inga ya po ngi winga po yang ai fa ali ia po se ka fai fa mo luma pe ka fai fa o lima o ka ngaka nga o no control o le center word i le upu i le kulanga a fianga ma fo fau o le control kai pe fa ka vale pa ka le foi a ke o le se control ka vale o e anual ka vale ko e va pe nga fola ka ngaka o le upu e lenga fa ngai ma ko le upu le ka nga center le ma ko nga luenga e fa e a fonge address ka ngaka o le se control la luma ma la kua yeah wa le mafai aku i control ka nga luma ale ai la alu luma so if a person had no control ku langa longa ma for le psychologically, physically and spiritually o longa winga wa off ako o la wo mo kwa i komo lo ka ngaka po lo ma fau i le ika male afo i male le fia i le ka ngaka lo mo winga la e ke ka ma fai ai fai se me fa le anga i long ka mari anga so o longa winga e fiu fo ala ka ngaka me fa ngai fa ko no control front male alu ko so lo mudi male alu luma ai sa a ko fa le fa ku in ka ngaka ai fa ku a ko le ai ele o da ku ai e fa ku a sa we fia do ai luma when there's no control o ngai control le ka le ankle ka ngaka control le mind lo mindset ya ba ka mo fai pe mo fai nga controlling ma mo me ka le peace of mind me nga ka ngo me ka le peace of mind pe mo pe le because if you don't have any control you don't have any peace of mind e ke moi le fai nga moi e ke safari ele fai nga safari e ke ya wa kaulo vai se be ke ya wa ko ke ye esa be la ke ma fo like ma fo yo isi IKEA se IKEA fo fa le hanga ile ya pe ke loko le hanga I think ngai le si aso fa ngai upu ye lu envy ma le jealousy fa i poi pol envy ma me ka o le jealousy oka wa ki le la ngau ki le me wa ma fa yo ngai fa nga ka kas fe lo lo lai a pipi lo fa i poi pol le jealousy ma le envy oka wa ma ko i fa ka ke den ka of bela nga kulanga la nga le ka ke fa yer ka mi wa ma kwa no control la luma ma la ku so lo winga a fa pe fo la fa lo ke u fa ku ko ise si but ma kwa le ya wo lusi a ko ki yor me so fa ka ole a faila o tu inga a faila o tu inga winga le ua mawai e tau te vai e ia winga pa mafo fau o lo tu lai mai o lo winga te tau wala ona ma ai ma le fai cheche ila to o lo muli ta ia winga ia a fai o lea ia tangi ai mo ngase fa le mafo fau e te tau wala na fai cheche ila to ia le e manatu pe o le la to lida le langa le mafai na sau tanga a fia le mafo fau ngase fa le mafo fau e ta ia le tua ngai o tatu wa mera le e maua o mata upu la tu te o meia de nonsense e tele o mata upu la te o meia ai pe tam faiare to ina fa al mera mo tino ta pokala me wa tatona va ai le ta pipi ma le tua ngai a fa pe mana o mia ia fa sauina le lima tau sanga le la sau te tau sa ini se la tu te ta e tatau on sa ini se la tu te tai ele ngase fa ma fo le o tala mo ile tata no ai
ele me fai na alu e fa pe io fela di me ia le lan tu fa alu a sa ta taun sa voice fai sana leo ile mta ile lisi uli a wale mawala so na bano ona ua tuli fa alu e tua tuli mo fai mai e siliatu no nai lor tu la fono nai lor fon fetalai alai mai control mai fon fetalai ia le fono i la fono o le mota ale la tu o le me fai maleboa o le lusu fai tu la 11:40 o le fast food te asu tasi i le aso fua pato ala tu le aso lua i le exact the same time 11:40 minutes e te tau ala so fatuale me laina te roe te te o le te mie ia le so o me le fatuai e ta alor to ina le mafofau ai loai e loai e fai tau i Samoa ia se fale ton fa mafofau i to ina la so finalo bang kaua langa kawanga e kawanga ka ko mal malama le i nga vaenga wa aka ko ka ngo in general lo tele ya o symptoms nga po anga nga le ka ka ngo ai ma aka ko ai mboli mawinga ska ka fa apenga nga yung ka ko lo ale pe ko fa ya ko ka ko lo ale o lack ile control ba wa fa inga long ba fo fa ku langa o vaenga lai fa la ia ko ko me manga o ai me fa kingo because fa pe o lo ku se circulanga nga o kwa fa inga ka la ba you know kwa fa inga ka fa kong fo lau fa ka fo nga mo circulanga fo ka le mo ai se ka dia se fa kuanga because he can't control anything alkemingi pe fo lang ka ko ole issue ole suyo la ko ka that's their issue but kakalango ay kulang fo le symptoms mar kulang ka kalango i me ai ka ke va ai ka ke le va ai fo linga ka ko makanga ka uma so kakalango straight ale issue le or for mental health conditions which is ka ua ia le lo a kong fo le fa long me Malaysia uri le kom fai fa so because there's a reason e le reason na la yo on kom fai pe nga kai e makwa i fa fai le per ko inga le i mo moli ai o la ko manga onga e fai ma fo le ba fo ngei ma mo me fo nga me solo vai a ke ngi le e su sa ke fa ka mo o le upu nga fa sa mo se kako kabai fa ka mo kako aku fa so ngau ku kwala e yo puru because they know very well or ko inga wa no control le la ele mo fa yo ngala ko fa leo issue o ba fight ai la ko ai mga ai mongo i ko inga le inga ye fa leo ko inga le because they like what he's doing au la nia yar ko inga le ma fa inga long kamari anga ba ulai ka nga ka mako yang ai so be fa ka dia ma because these are the people like fongale la ko sui kai malako ka lak fa le kus they don't care they don't care la ngalawa ye le avenue e moboli ye la ko me ye bang na o moboli because they can't moboli this fellow Stui has been in politics for 50 years so lo ko ngala fai fa le ka ko kamale ku sape ka ko vai ku fa le ku musko inga ya ai ka ko fa le nga rese ka ku fa ka mo ka ko ka fa ka mo awal see that's the attitude and these people there fa fa ngai mar ko inga they don't care they don't have a care at all about the health ma le welfare ko inga they don't so lo winga la o ka ua fa kuanga ye ba inga ia fa longo le leima ka fa look after himself le ngo kusi ko la kusi nga ngafi anga iai because I can see from here miles away he's getting worse wa ka kaunga o kai mi awa wa ngaka I fa makanga inga oe malo kamari anga kaunga ngaka because it's now getting worse wa uman be le nga vivi ma popular oi ka ar kai bingai
lawa ko fai me ko e yeah lawa fai me ko e so do you want people to laugh at you yeah I like it lo I like o mafai ala wali le au kafa e ko mafai fa so oi e fai me because they can't deliver it themselves so longo winga la o ka ua mele e ka ua mo le lau tele o le whaafunga anga so ska ngaka o a whainga mengi a i fo ska ngaka ke loa o i eise kulanga whapenga e fi ngau whapenga i ma afia o ma mawhaufonga le mwhaionga o le eise control whainkanga whaufokua ya o le ala ki ma mala mai la kanga ngai ma mala mai kako i le mea e ao mawhai kau mawhai i a mori le mo ngai whaukuanga kau mawhai i a sao se whaukuanga mo se mea e whakarakala ngore le iei ma wa aise ka ngaka e lofa mongi i ko inga yeah because of the ngai wale ai ia masese lofa inga ka ngaka e kau wha oso e whakau moa ko inga whai whakau moa because they know very well they will never gonna be back a runs a government so longo winga la me fa ngai ka ua ia le ka ko kikile le nga fa yakula kuskusinga ngafi vai ngal ko se la ka la fa ia se sensore fa kar ka ngo conditional ma fa fa kile ngai kile ocupen fa affording so la ko sa mo fa ska se se yang ku lo le ile fa ni me se la wa ga ke fa yang ko ngia mana ia ta tala no sem ta muli le la uta puntu tu le sem ia o ai inga ma me la ba le o tam fa ele malo ele to ina i la to fa longo atu ile malo la ba ia ma le fainga al te ta i le malo le we termine o se luma na i manuia o le atunu atoa tangata nu social development pe o le tam faia i le malo e amata mea i le whaangata le meo le atina eina o le meo le tau tam faia develop ia le taulanga develop ia mo meo le landscaping develop ia fale maurulunga ele there's nothing wrong with that but ole mafofonga la le malo le utu le metimine ia matua i atina ia tangata nu ole tu ia ole fula ua tatu tatala no i mo meo o maalil ta otol maalil tati tano system ole atina ina ole atu e fua la le afo bloqueti le miliona 2 miliona tiro e un atu tala no le development le o na isi mei o lo tu le termine le asa le silo sa le wa fai le vainga fo le o e so ai tu po femina tu ia o yo le o ia le pulenga tu maoti este mai male pulenga le department o tinama tamai tailu suia le o le department o ainga ale o fatulanga ia pulenga tu maoti na tu te e va aia ia mafatinoina ia le pokalame le ale ole yo to ia te fono ia lai fanga solo ia fatanoanga o se te ora tava ai le lau te lenga i se manuia o le atu i proketi vai kai balo male ko fa wa langa kasilea maka upusa sama sangi fo inga ngo involve the last 4 years le mai suko luanga sufiku le sa wi sa mo involve kulanga kongo committee ma kom foi committee fa kinga e ma working committee kaunti kilo kulanga me kau o le community development mo sa kele lale le afo ngile fa kasi ai kulanga o le kilo i long term plan
boleh aki nga e inga o ainga ma tamaitai i ko kongo al department le ai ole sa ole mea ya sa ke le confusion fo ngale sa ya i kulanga fo le ole fo le role ma kulanga fo le o portfolios le mamao ma le lakamai ya o nga mga kula ia ma ko o fia pero ye awala sakawanga e ma oki le yan me ka o family unit por family service ya ai ai ka kia pea le mea nga makai le angwa fale wa le angwa fale o le department le ngi longa kula i mai nga kula i mai I think or kai me ko fi launga kula i mai ai ala concept ako or kilo the issue of women along a winga sa pisa sa kau la ia le upu le fa ka le upu o fa finga mata bata le nga lai onga mai male ngole o le makanga winga kama kai ya ma anga sota ai magaya la sa orme le nga ngomba ko kala ngoa foi a kilo ikulanga portfolio se le ufa ngai kaula nga koi kilo le ngo kaula fa pe fo le it's a family social service for family service wala le akava umai which is ma ngai be la le wi le la akava umai portfolios uma e a fo ngai pe akala ngoa nga i me ka o development o ainga so lo winga la le la o sa ya a conversation fo se kai be la ku wa ku ko sa fo we so yak fo isi nei oma mo i fo i kulanga o vaenga i kakalango ngai ai kia fo i mangai ka upu i fa le ya ki ai o sa o ngale mea e pe fo ma ko ngal nga fa so nga e fa piko na fo family social service i kulanga ya this last 50 years so involve Congo family service i kulanga fo le developing o ainga me penga ya mission mangui ala tele ka ko kanga kai kulanga vai uma that include ai fa finge ba le ko ya pa wan me fonga le ka uma fa mangingo ia ka uma fai fo le fai se ming ska o ko ka singa me ngai be vai ngai ku ko ya ka inga ia a ko ai le a fo ngai ia le malai o me ka o families amaka mai i fa ngau laiki bala utalavo ya o aku kulanga foi le o ka makukua le include ai ia ka makua o ngadi i mainga ya le la wa ko ngui ya ai ya o ngi pe o fa ko le fa ia lo ma sa so skas ai o le me piko silo ka u le tunu ma ko ai foi lo pulo il me le wa nga i balo o fa ka winga o le me ka o community development or family development ya boka ko ngaka ale focus a ko politics le wo focus ka ngaka pen ka ka mo ke le si kai mire e vaku ko lo pulo ile a fongi fa ka wainga o pro kiki le o mamoli ele fas ma la uli malanga awa ia focus ile pro kiki por politics e kala fe ngai maonga ka ngaka male Samoa kala fe ngai male afongi male view of Samoa male life of Samoa male culture o mo values ma beliefs so long winga la elese ka fo le lo ko fonga le la ku o momboli aku se si por kiki pe era por kiki nga momboli fo elese ku o le fa ka kilo capitalism fa ka u kope it's money dollar sign fa bomo ai fa bunbuli me ko ai ko a vele ka ale la wala ko por kiki le la ku o me i bai ka ka iluga fa bomo ai fa bunbuli la lo mele de sa foko se ele si vai nga inga i kele ko pe mo wai mangi fa ba nga me fa ila fo ngale i kulanga vai nga ya nga ke la ve ai wala nga kele nga waku ka ngaka ya o nga fa ka kope ro le fa kope me ala ke mga oi se i fa malie ai lo mga ai le las
e kolu kau sanga ko kulu fale me va benga lo ngala. So it's quite the opposite for ngale politics. Ai le la mo kongu ai e la uli le porkiki e kala fe ngai mo ngaka o le development me ka o le social development of his people. If I'm more nga because I'm a losio ko ngaka. Yeah. Within 10-20 years o makua ikukuo ko ngaka I lungon me ka o le malo los. Well, they will come back and help you. Ai foi se popole malo anga ikanga wale ai la se popole wa piko se foi la mga ave lang fa mo ma la waki ngai ba la wo mo ko isidon kanga ma fear foi le physically, spiritually male psychologically logo winga wa ko king of akausili ile mangwio ka o ngaka o fear so it's all about politics. Sa all politics e ke malo. Ai se se politics e fa e ke baru due. Manai ta mai le tamta muli le no tatai. O le ta fatolu. O le ta fatolu o le anga nu kirsiano matura fono. Ese mai de kaftor foi le ai le tunu o le kapeneta mane tut male famsinonga ia mane au ta fatolu ai na pe fua uma ye mia samo o tula fon o le nganu pa fa ketchian na tangole te chile sila e tava ai la fa ma fo le keisi o fa le arili o feo tu ele nga nu I o feo tu ele fa ke sianu I o feo tu ele tu la wa a fia tonu ana tonu de I le keisia le wa a fia ia mori mau to orua wa le ma faina o fa msinonga le la wa issue ia tu si sai por warrant for arrest no issue wa a fia nga nu wa fia nga nu I ile tura fono ona o le mafai ona na feva ia ile tura fono malenga nu pe fa pe I ona fa na fo ia fa fitau I tuton pe o le tau si sia tura fono ia e mawalunga le ba ai tura fono o le lava le ba ai tura fono ile anga nu le la wa pe o mena le tau fai mai ia le tu malo lua fala li lua e fai mai fosi la tu sau te tonu o famisinonga la tu te langoina ia le ave tu o tu la petai ua ta mau lava tu la fono o tu la fono ai o tu la fono ai mana ia la ta tilo ia I le ta fatonu le te langona na tala noina tu tonu o parliament ia le ta o ta fatonu e fausi ai ni mei tu no fo le o le tu la fono anga nu mantala le ia o le la ua va tu nei pe o le ua li fa le tu malo ia I le tu mananga I fanua ia fa le tu malo o pe o le va ai I le tu la fono o pe o faila si pe o le ua mata na feuta I me ia io o le tala le tu la fono mananga nu le o tu mai ale tu malo ia e tu lei mai le la tu le la o le apia ia a de te feita uma e se lau mori maure si tu ono se furmo tu pure si tu ya le mena tasia le mori mau le wa le la o le afirma le si tu la ta ai le ta fatonu te le fa le ko lo kala bo mua nga kan fai ele fai la nga on fai si assessment ku la fo ngale inga ia ko ku se me ko asia so lo mo mai ku la fo le fimo mo wa so lo mo bottom line ia address le la fo ia le level of corruption le ia iko kongo fa masingo la ko individual fa masingo makulango mela happen behind closed doors
so longa winga la e le mo fai o le no ia male fakir siango live sekile le yar ku mau fai for a plain la ko share. That's fair enough, like plain la ko share because they entitled a voiceless share. Ia kau fai de ku la fongo kau fa longo ba le mo dia ko me sa on me so longo winga la ele o fainga ia fa ke siango male fa le nganu o fa le ko le fa le ko o fa masingo male fa masingo so longo winga la ele ia se me fa pe fa le ka ku fa ka winga ia le kulanga le corruption lai happening ko fa masingo ya o me ko nga le lenga fe mo wa fa penga ia la ko fa unga ye fa aisia langa le uma pe ngo fa ya o lesi vai nga a ko fa msingonga close fa msingonga I lalo fa vai le uma nga paru ko inga le ai le lai fa se inga ke lo fa msingola ye o ikulanga fo nga le me fe alo fa ai ma fa ko fiki ai la ko ikulanga o me kulanga kula fo mo ya reforms la fa ko inga ke binga me fa nga le ala ko ia ele popore fa msingo wala nga kusa olai e ma fa nga la ko flexible ele fa nga la ko decision me le ala nga ele o me ko le sa fa vai ko le kala ngo aku ia kulanga o le fono village council ia makangaka o le kalesia le kala ngo sa aku le me le origin o fa vai I'm sorry ele o ese me la run nai me la woli lai o kongo fa msingonga ese me nga uma nga fonyi nga kalu ko inga ikulanga mela inga ia pui ya mbawa lo sao e ma fai e intervene kulanga vai ngai fa msingonga a maka me fa msingo sire kau mai lalo a most of la ya isi kangaka lai isi fa masingo lai they still very loyal il ko inga lang fo fo inga la ko me man nga vai ka ai pe ya mo fo ya ele ku ia le ngu lai fa ya ngu me kom fa la fo fa ke sango la ko fa ku ia fa ke sango la ko ikulang la fa ngalwenga al mele happen ka ma address all the corruption awa with fa pe there's no corruption ba kilo fo ngai me ka original standards o fa vai po ku mau pele awa ko ngai ko kilo me fa ngai kamala yo share fa vai me mon for interpret mai kamai o nga fai ma se ka yai masimbe fo ka xiao mesia so afa pe ele mo fai nga tackle ile corruption e kongo fa msingo fa fe kaia le fa longo ku ile fionga ile lipalmia le uma kwa ki lia mai lang mangao ko reform umale fa msingo so which is because I lavo I fo ngai fai nga mele nga fai politician mai de parliament ngai o fa msingo o ngale nga kupu de corruption le nga fa ngau mai de corruption o nga u kele me o loke o le fa vai ma kele da kalu le nga fai e fe sui e le fa upunga lai kong original fa upunga lai kong fa vai den ka ko lo lava mai lava no introduce ko me fa vai valere nga ba ko super sei o inga nga kau nga make lo le kong o ki mo iala fa msingo and we got no rooms ele mo fa yung kako ko fight la nga foi o la o uma o nga fo ngi readjust uma kama ko fa upunga o ku langa o fa vai lai I close ye fa nga mai le lai fa nga mai vai so e ka hua lan vai nga le te longai ma pa ese corruption the corruption ye ma ko ki lingi uma swam fa ko ai lo la
kula i mai Samoa i se me file mu ai le tunu ai mai sala ko fa msinga langa i ai politicians le ai ma ko la ko politicians la uli le fa ia kula fo ma kula i o ya e se albela uma fa mau fa ngon e se fo me le musu ko a test ia le kula o la ko fa nga me ma la ko fa nga ke ni la fa i ko mu o le singa me pichin ka o ma la le ku porque le o corruption elevado o la o fa msinga ma le ma politics ma le mo politicians me fa le pe e o le case fo le o skamiki nga maliu ya me la ngai le o corruption le va le fa msinga ma le mo politicians e fai ala si fe o kama nga fai ala si fe o le kele ia fo le o le me le e fikami ya i kongo le vale e fai nga ka public o nga mala mai ai o faisi mafanga o kulanga o corruption lai happen ai le va ko rule me foi nga le nga fa le kongo mo vai mangua se ka ko nguma ya male lo por fe me asuru yai sulu ku le o ki sulu ku fa o ki sulu ku para me uma o le se me so que le nga luenga ka fai ai fa kai o le wa nga i le ya malo fa nga malo la uli male bala awa kai nga isa o lo ye ma lo ke lo au ko fa kan malo ia e manatu o ta mata upuna ni ia fiafi ono ta taimi ai ia le apanoa ni ise vanga muli te fia sa uno ia ma ta anga i lo fai ngor si ngor ta proklame ma fa lo masalo le ai o le wa paulo ka po drugs le nga mga ka ngo ko a ke mga ku o le uma wo kele ka va uma ku la nga ka pu le pe nga ka pe nga ba ka wo me ka upu yo ka o ia mga ku fo le wo kele ale le sao le aba ku la nga wa nga ia wa ko fo i ki ngo va ka siri ka fe lo inga ia so barka ia ka sala fo siri o la ku la nga ka o mo le fa boy la ke sia fo le vas fo o la nga masina ma ko io o ki masina o to ia o te no ta maruro ai ia o be nga oficina ko ai ka kele i alo ka pa po io o le stofina o to ala sulu le matu Christmas Eve na ma fai la go nga ke al fai sa shopping o Christmas ai o le me sile le foi fa foga la tru la fa se komare al ka foi po kalam ya ai ya ka fo bola ko se ka ko e foi ngai vai a se fa bis ya ai ba ki ma ke yo la ko fin ngalo mo le si me fo au le fa malo fa kai ngai ya so mar kula ka pe ngo fa ya ku ya le a uma alanga aku le ka ya o pe ngo yai le fo wa e fo la me bola me mai kulanga o ka vangi ngofo ai ia male fa kama swali inga bale kungu nge yaso moli le nganga fa tai ia pe ngo fa yaku ia ele mo fa nga ngalo o nga ka afe nga ka po inga manga le tudu fa casa boa kupu mo nge ia ai ngo papa ai ngo ngofo ia ba se foi ia le usunga de usonga pule mo kubu ai ku au mala ka ai ngar kai mar va fonki ya o ia nga sam fa fonga anga fo nga mai le ku sa boku o kai ma ya sua mar vai fongu fo mai kulang ya kaman mangu ma ko fa ulo pa ia nga sam pe ia ngo fa yaku le ua ka penga sa o le alo li ia be se fo i le ko inga bala la kaua la alo yuka wa e faiva le so wa e fo i faiva o kulanga o nga ruenga o ngai kausanga ia o nga kule ia wa fa malo ka po le ma fai o ngalo la ko ka po inga pe o fa ia ai ia le ngaku ia o le ngai yaso mar ka ko fa so ia o e fe so angi le nga pa ia male ka ko tai sili fa bakala akiri aku ngisi me lan ben malosi wo o ye banga ko ngai ko inga ya o ngaka ngala malosi mele tua a le kuala ngake fa umam fa bakala akiri e mau ai le ko amali male a ko
o ngai vaenga ka ko ye le nganga o Krismas ia ka penga pea ia kupu mai e mane malu sa mo so se kafa ele au ke siango fa ka ua ia la ko kuranga o Krismas ma ko se fo ia lofa le kua purpur ki kele mo moli ia ilo ko soifua ia ele fo soifua le kingo le bauli ia e fa sili le fia o le nganga ia wa fo i le fa mangunga le ngai kausanga ia liu le vai o singa le ngai ku ia baua li ila ko fari sunga le ia se pi yama fo i ma se kau le mau ko inga ma la kau ia ka koe malo loi le vai aso pe ga sa ngo ia ai koe fo kwa i fo i ka ko pao i lesi aku vai aso ku ia o le nganga ko nga mo bodi ye lo ko soifua o le nganga ngamale kulanga fo ile se kala ku ia bai ia ke ngai ko inga la kau ia ba se fo le ma ko fo sa ba ko fo pao bai kuin selangi ia fa kai mo me uba le ko ka po inga manga ia ai fa buia le ko i la sanga uma ko nei aso nga yele man la tu va pel mangaku ia mangakua i lo ma fo fau ma vaenga ngai ka ba kai ko a le ma ko ainga ia ma u ma ka ba anga lo ma fa sang ye ia ka hua fa mai le ba vaenga ngai o ma kua ma ko a ma vaenga le ngai de vasa ia wia a foi furi sai o kapa kua o lofa ka ke ma vai ai o lofa foi ka ki koi fei lo ya mai nga ma vai ngai de vasa kai ba ma ki de fanga ka ke ma vai ai ngai ko sanga ya mangu ya kele fa bo mo ngai ya so ko koi ya au foi sa ngo spending ari la pocket money ari le la ko ia pe so pocket money ya foi fa ka usa o polungi o Krismas ai bangu ya kele kulang o ya so mo fa bo ya ba se foi ya ka pe nga ku le le aso ka o le di faola ya pe o nga ngau ia au ke sang ia fa manga ku le ka sanga mori lo ko se foi le si ka ku felo inga ya Samoa o la ko o nga ngai mai ku selangi ka wili pe ia fata rupena ya fa soifuinga ia lo ka po inga Samoa soifua malo faftai tai lo fionga ile tapa au la taua lo fionga ile matua lo fionga ile swafa lo sunga ile tau ili malo faftai mo lo sauta po kala mele ni yaso aftai li tapena ia malo fu ile fengo fie ni mea ia ni mea tato te faia e tangi ai tato e te le tala tangata ia ele mfaila un tato tu wale me tau o tato saule e fa manino fa mala malama le tunu yo ese malava tangata mo la tu fu ma fofonga ta teolo ile natural meo fofanga ma meo tato fana na mem tato ese mata tu va ai mea ai kwa le mea ina ia mafai ono tato talia ina o se me tasi iai manatu ma fofonga more lu mana ilanga o fa mo no so fu ma le orba tato tele to eola tato mo tato la tato la e panui ai si tangata o fa mo foi na malo o anga wenga le malo fai o fa mo enga le malo ia manui la tu ia o tato fai va tiute ia tena ne fo i lo fionga o fionga le matua ia po lo sunga tau ili ia e taua tele le ta fa so ia wa lava sa mo fa fonga ia martau fai fa manino ai mesera o fai wa fa de ma fo yo e tau tele ia itu inga tulanga ia ina ia pe me lava le tele tam fai na batu mata ta tau tele ta muri lenta fa uma ia o le va ai le nganu o le va ai al fakirsiano ma le va ai ale a fo ia tula fono au o se temi le lumana ita te toe o ile melea la ie fua uma ie mea ie tu lai termine o to tonu al parlemene o fafo al parlemene o to tonu al farmasinonga e fua uma taftolu le po pa leni le equation ne pele ai faftai o leta fai wai faftai mo ro favor sati o le nei aso ia manuia tele familia tu le kimasi ia tatu filo ai au le o le tau san fo ia ina ale la fa mata ko tatu filo ile se mo
lo fa ko le falkua ma ngo falo ngai meleke ya Ia, mo ikele ka pega ko pusmas ya pero ia so i fua menua ia o le nasa mo ua ia mo le ava no foi ia pasoi foi malea ona taua io o tangata o ina leifa de mafofau ia mafai ona tufatu mafasoatu ia wala tu fita fa fonga ia tatonua ia nem ta upu ia te fia tala no ia ona ia pe ona io langa lesa o tapena ia o le tulanga mena la no to yanga ia nta mugile e tu watu e fai mese fa soa ale sunga de tawili ile ta fatoru le ta fatoru o le anga nuku tala le lei martula fon wapio I le maram lama uma au porkikia te fa de mena utano tu pe o le ta fatoru le fua uma ia mea taranoina pe fa porkiki pe fa polea lava tuinga e fua le ta fatoru lea I le va ai le ekalesia o le va ai le nganu ma le va ai le tulafon ma nei era mele ma fa so ni mun e le ma faina fa pe o tulafon o le fa msino o lana mta fa yoi o le fa matalo tulafon o na lu noa ya le tulafon o ya noa ma le va ai mai po le ase va ai le nganu yoi o le ase va ai le tala le mele Vele se tau ole I paleni le vai e tu salava pe fa pe o fa masinonga o lan ta fa yoi o le tulafon e te tau fa paleni ta ftoru lea I le vai mela la le fe feu le ta upu ai foi a fale ali ona ele italiana le fa masinonga ua foi ua taula ia le vai le fa masinonga ia o ia o lan ta fa yoi o le tulafon feo ta o toile nganu Io na tau na fa uma tu fa pena ia le kala memo o Samoa I le tau a fa fa mai le fiona le pare mia e na tena ngona ngoina tonu le vanga le o tu te mini I le fa pa le nina ele mauta Samoa ele fono Samoa ma le fa masinonga Samoa me uma e va ai ai fa le kalesia fa kelsiano e va ai mata o le nganu e va ai fo I mata o tulafono ia paleni yo ia ai te tonunga Samoa tatu toe na iri ina o malili no fo vaenga ia malili o fa motu le tia sei ia o le na ua vatu tusi sai mo o bua ia ono ua bua le ngā fatia ia le whamasinonga I sona nafi e toru ia I le li o alema ia tarusia ia tula mai I stulanga le lei ia le whamasinonga tonu fu I whale alili ia ma le vā ma le whamasinonga Samoa ia o ne ele ma se upu se tala tatu tue filo ia le aso tai au wa lava le tautua ma le unanga ia manuia tele ia le ta o le tatu watnu ia le whainga malo o lo tula mai I le nei vai tau ia le atua I lava singa uma ia ma le tau whai ia manuia tangata nuku o Samoa ma le malo atoa o Samoa mo te mine o lo tu ono masani tu le epa whaftaili o su atatu tue wheloa I tai au I le teimi masani soifua mai